Also, I don't once. Yet our it is because of the religion now so that's say in before we talk about our dodo because in before religion but you have to put in and make us want to move down the country so that's and so me worrying and I'm a Christian so then we Christian and a brema I'll do it because I'm not Christian and almost feel it to say the money. Oh, and your body, sir, before my body, sir, and me say a new chin, your body, sir, the new chin, and has an idea. I know there are a lot of maybe some maybe one of Mobeka Master here, but Abia won't call worry, and Sabia son Sabia Yado, Tokuro. Naho ohunu yasementi kwa me pacho ka abekọ so awade wo yere no ana wo de no bekọ akoma abusuafo because tokuro nem anye ne yawari wo so aka no so ba ma wu a yawari na so ba ma wu a aka me so me odego yawari na ka so ba ma wu a ya ka disi mama brete mama kwati wu ya hu mama de bo se na wu yawari anakura na mo argument wo han se anakura and oni me na ye and oni side ya and oni me na ye and bo mo nya de and bo mo fa ni na mo complain e me ma mo anya se bia yere mu na o muntio anya se bia be ma na yere na o but the fact is that say no mama ba be say as a be ma no onu ko 1 million rounds ko still am pen more no say you say aba yere na nka mo nje ya kere say money abri mu yi ana no be ma so ana no be ma say mu mra ana mu otia ana ho ahwan na nka no say nka mo ka money abri ho sa and to me person no the reason why I'm because you discuss when I topic we can say as a bibiani I won't me die as a me die one would die you know and you don't quite feel na especially ma let me give a critical example especially na unjeje ma especially ma na don't tell what sama when da na so don't you know say be so me ha ana no me fa for one say o feel it ha I was say so me ha I'm want na nya dia and the only problem ma critical example now say be you know be say I can hear question man me ma say ma o be bam kan so to you no count there we dey na we kan so nya ya be dem fa na me ka say wa nya dia say be ka say be ha ya be ka mo ka ya fa critical example when you about when you about here no when what happen I said when na ya bo breme bia ya so ba na bu dem akwasea ne pacho technicians na momra why ne kasagu ya tie nyina ya kasagu ya kasa egu eti ema omo say aba na ba bia ne ayi adia ne ma ba ni bia bia no a sa dia we mo mafan free anenye we abodam we tete hwan ma edi ani ntadia no ya tiri say yi na ne yebo bra no akwa say Paul ya say we mafan free anko mo kota fofra Paul ya ntadia manya mo be ma jana ya fast e jadi bedu ya fast ntuma na ade na neka wa dia onu so because me Robert Kano na ya say obama ya bi first we be ma kwase de kaka ya say no so onu ne da yo na all the bottom channel me wa na no yin na feel here obama sidan obama toka mo obama aye jabadia mo na obama ni simi ko chapa so so ne da na ateka adai ani na ateka conversation na wari ayebobra ya trim bra me no we dey too aba omusaba me dey too no na me hu se ka efe na ta ma mbato money amai de we say see sir and now me no dey trim agoto na you know
na papa panimu ente se no obetimi atiwatena hwatena wo so a wani aha so bawrepu me ye Ghana ye wo aya kuma 87.9 FM ene eye yawada ane June busumi ne de to so aduno enkono ye onyame ayade o onyame ayade odi yakwa wochina echini fie eno ene efiade twato okra ewo June busumi no emu efiade twato okra ewo June busumi no emu yakopon ayade papa enu nti na wode asedemo rempemu asiedu ede amano esanse eyono ankasa na dawroma wakurukura yen kakra ede abedru sampempen so ha ya kuma 87.9 FM enra na ya fofida enu nti yaje ya home kakra Johnson ye nipa ne ba nipa so yo me yanso nya home je kakra so hunu kasa yo we fro ni adenti enra yanso yaje ya home kakra na yesan ginamu na ye baba ye adwuma ne sede abrebia na yesi ye no no mabadwafo nyina wa ha Pastor Julius Naba e wo fie ha na nakua koko wa ha Evangelist Samuel Mensa e wa ha na Naire Ann ono so e wa ha sanso e na Ishmael Haywood and ye producer woni Tony Boye Chidom ni Adontene na na yawo e de ko social media live Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 and afin so TikTok on so ubenya ye ho live enche na je se wanya ye ho so live aka ho bi na TV stations ne de channel so emame se Rabbi 1 TV live o say Chrome TV so live o say Chrome TV to Chromantwa eni ntro no bia mu ubenya bi enu ti bomodi amhwe na 87.9 Kumasi o say Chrome TV and also live papa and we tip modiana share efama na kache wonua say omonsho say Chrome TV san say live hon krasin to kro baby ubenyo say Chrome TV digital san so na onua TV ebobe donko 1 ekro no so a omo bewie won kase ebo no na wonom so de atum na sebeya ubenya hyase ne awie ye nyina ahwe no na wabomode ansa wode beto say Chrome TV na wonso watumi ahwe bie na bibia tumi aye kama Akoma FM na yankwai ya frame Marco sem program no dinde Akoma mu Nsem evangelist wa ha na just wa join me kakra e wo studio sa say na say ya ne ye maame Victoria Owusu edi nkomo Victoria Owusu edi nkomo na bema na asam no efa ne ho ye fre ne William Afriye ye fre bema no na ototo papa soa de na asam ene namadum ene adan biti around the bush wo hunu baby a walk kan Nsem ekokodro ene ade na ansa na no ye bepese ene ma me san beka setiawa na wabie Nsem no ani so sade be ya wo behunu asam kro no aye ka no ne ma me Victoria ya ye ka no ho asam no na ye wia anamontu a yetudi afa ho no ya ma won so wahunu ni asa go back to bema no ni akotie sa anya bia no sesei sumye madwen wada ama sumye kasa kire no anase ba bia na de na adwene da no ehwa na eda wasi ne bo aprim na koma ana oba Victoria mema wa hawie yi ya ena na pom boko okay na no wodi asamba dan ye ebia nani de din kania obi ebetie bie bone tofa na se papa edidi ono so koye okoti ye no toaso a onipa kro no atumi enyanti ase epacho edikan be mana mi wo na mi hu no ese bia na mi hu na sana me ne be wo na mi wo na mi hu no enti mi hu ni mu be mana wo na hu na enye se hu no anka wo ene sai na mi wo ansana kwakoshia no na wonti ase anka sile koshia no o ma me anwa ma wi ase ma wuni wa o sile koshia be ba ye sham from madam so you 87.9 wuni wa wunshia be ma nti me koshia be ma bi e wo say me ko be bi say na me koshia be ma so masi wo free ha no e ba twa na me kwa yi na me shia no kwa mu na odi passam to manim e na me prince man tempen so man no ena men wo tie o mu ano ena mka chen se menya sase bia
mpesa ohene be bua mama meto timka che nsa pe edi be na wotwe mienu emunu na mbiafunu som ti ona dim koto ji ti ji wana mo da wana wa ma amehwe me da Akoma say amsan yi mi am bai timba ne kese wodi edan no asase no akọ ohene no wono mo akọbusa no ama ohene so chechire mu chire nse no kure se meto asase na mpa osaka cho ohene se ebi edma ko dunya de mesa mechi asan ba binti mi se omra na ombagi asase no enkra ta na ohene be ama men omra no omeje to ohene no so amfre me timuana okoye adende man to kwa man wie na me hoto me na me bae na me sare me ko makwakoje me krata so ohene de mame ti kwa no ohene se ukunu na ade ne be chia me se we no nya na be ware no abegin pepe na mpesa me yema wono o se wa ya la me era ko to hospital nya dia basa ba chibi ndi fa pese ne ma e ma no ntogi pese no no de ko ne ko ejus no ko ye ehun ne me nyina ti firu no me ba na me busa be ma busa me busa sa ko bi bese nsem ko nson fa pese ne ma ti da ku bi na mka che nse pese no ale ti no otimi ko je sa enya ne dia sa se mi na makota masa se ne kuta me na otimi fe machi ekoji firu ohine wo se me ye de makoto nya de mesa ba machi bi ntom fa pese ne ma ale ti no ye sa fuma de ma me ma bona so fa ma me ena me so ma so a me so me de ba ha ni wedi nkita ho okay we need to so me nu a wa ba ha se ma me bi sa wo se ebra wo hia wo se ba ma ne friends en Williams Afriye di ata de friend pa ye dan Willie ehine fa no ofre askore ofri ehine fa aso ye wa asokore mampon ye wo afijasi asokore eho no ofre okay na wo hia ba men eno de na wato woni na di asase no wonkomo age wasase da ho na asase no edahene ye ton de ma wo hene fa apromase ehon no half plot full plot and a quarter plot full plot okay enti full plot na ode ma wasan ode ma wutua ode ma 8,000 Ghana cedis okay wutua ni nyina ansa wuhia ba ma yi ana mitua bi almost 70 million 7,000 okay ena wo yare ya wo de koda hospital okay sa 7,000 no wutua ye no eno de sesika no wan fa ma be ma no ne koma anana no wa na ade koye na maybe mitua 60 million te ka be se 20 million ti yare ne ba na mi yada hospital sika na mdi adwuma no sane de man so fa ko fa ene ma na family na mi fa ho fa so nko tua na ne ka ene se oji ya odi koye a wan fasika na nyina mame amfa angotua na neka ti de wo mbon kakra ne de wo no kakra no de ko tuatua bi ma na enti wo di sika ne ma be ma no se onfa nkoma na no yi William emfa so no ba na da ko tua bi me chobo tama wo da hospital ho no na wo di sika emma Willie so onfa nkoye adwuma pacho an onfa nkoye de adwuma nam ko fanam e beton enti onfa nko fanam beton atwan enti so ko fanam ne beton a emfa so e beba adeton ne so na me da ko tua na naneka wo na adeko because yare ana Willie na na deko na me ni ahodi ntam de man ko e ko mananan okay enti no before wo be yare ne de wo wudi nkan tua 2,000 enti wo yare ye na wo da ho no edwane so mfa so no eno de de 5,000 koma na ena ye 7,000 enti odi asasere ma 8,000 ti breben ena akotu 1,000 ne so ma ne bo ano mi free friends hospital wa bae ena kotu e da ka man okay wo de 1,000 e ko so na so nde wa na osi mo pam mi ana be koma na okay sa 5,000 no a wo de ma Willie se onfa nkoma na no wo de ma ne tra na waba anase on man receipt e de broma wunu sampa wakotu esika no ba chola fa receipt me chirem ubisa no se na na mfa ma no anase o de ma no koma no but on fa me chirem na de ma no pacho an na de no oba on request for receipt in say receipt no anyenye bia no wo wudin e na wo so
anase receipt na wogye no odi ne din na eyo pacho me sansa ama otrim ma yesa because na onim so betumi adada wo dabi question na me bisa na wonnim na woni netia no na wo trust ne pa because me kai say emre bi wo ka say wo diska kra ma no on fan kodwa 27 million na me tim diska man fa kodwa ko fa na we blem enso me demand so a okwa on fa na nyina ko fa de na wo hunu se won fa ko fa but na so de man ni bisa kra o say a bala ko fa sa enso me yare mintimi nko na woni busuani bi obesuso mu sa abre no dansa bema wuhia no nche ya wonye meba bema wuhia no nche ya wonye wo ho ade no ode na no na ato so keke na wo kra so sa che no afe na wonye busuani biye ni kafra fa che me se ebia woni bakra no a busuani bi ni ho a wo trust no at least se wo massa busuani on fa hye busuani ni sakra na wo betumi no one bema no kra akọ minister am di na chena me ne adwuma ena nam de ma no eko so achi man fa man bio dan ebi se na okasa okwa onu kwantimi me de ensam entimi ensam fa ne de enka ho ema ontimi emi ni de ontimi fa ma eniti na me hu na oba makọ me de skana man so eni ese ne nka wo kwa na nka be ma ni no ko enti okfa na nka onu fa wonu kra ni nimu because onu so ye nam dwa ne bi tinko onu so kra fa na nka ne wo de ama be ma ni nka be ma ne de aba ajo sa na oye no the trainer ojai so ntimi nye sa de ni bi na me wo boa wusi abema yintia because was say on to me to turn fan kan de ho ma na niema doso ba se wo toto wo ho de ama bema ne de abade enu de wo betimi entimi me hu ni se wusi a wili no wo be trust ni so ma se obetumi aye obi bia de ama me sana me mo gini di sa enti kan sana o sister so wo fia wa nya yahudie oh yes wenya yahudie because ono na edi dwa no a mini na ya be ma no na wo trust no na wo se ne agya sa dia se dia som ne kodwa no efa ma me na woni be ma itie yi wo simo tena ben fie se woni wiliti 7 years wuli catcher wo da krokra da se Victoria seta me no tie dia se minya kamayo ho ade na wo mu se yen fie no kwa ni mu de but me person ka me koye bibi mabusu ehunu se me no na tie na wo trust na wa trust no o to me kan bibi sa akere o me ba twa ho de yen de ameka de bia so no ofani tinyi umomo ka nka de bia so ofani tinyi ya wo de me ne echina bosu me so afi so a sa no ye me a you know some reasons ne sente wo tutu sheda sana so obaby ana wo ne wo de a mintimi nche dem ne timi hu yen se nkola me nu bi ho a na omba me nchen na me nim se ne ma omba me nchen na me nim se one ne oba no eda ho ho ana so ni ho ntimi ka so onyam kwa me ho ade a na otumi hyeda saa de bi otumi hyeda bi asa onfani tinyi enkoya ade na ono no abaye burden da wo so na wona ono aduane yi sika ede ma no no osan de ne ma me yenu beka wo ho se san hwe nkona omba me nchen but omone me ntina se me ntada ma omba omua be a se be na otwi bi no ma ba bi di nchen be for 3 days bi no ma titi o ma titi se ne baba akokra da so ne netie ta twan won podi o se kra ne ba ko no sir o die wo se ne ma ono ma me nko ono ne ma me nko a one papa ne wili se wono ne ma me nko a ne papa ne wili no a wadi wawuo na wote ha no wili no a wo ba besia kokwan so akofa nam ama wahu no ma wodi na se dwane mu obai wo ma wodwe tire da ba choma mi wona atomandie na mtomani di wonu anu amandie wo ye nkwan hye fridge mu na busuafo ne ma me ne papa so ba wasan awrapo nam ne ho bi ayi otwe akrante adoa opro onu kwa de recommend onu ana sa de koma wo o ye ne selection no de ko okay de wa me ho amaji bi onu ana ye no de Akoma onu ana ye no de akọ ni nyina achi no wasan agye ne baba ako se woni akra na da so tie plan ne wo
akola me na o woni na tie sese wodi fie se oh 14 years ani asem we kura wunya ka abeka se yenya kan because da so pewuni pacho pele me hwesi no ada so pe na bema na bema bu kwasi ase na ne ba ne be dan oba o say e dey wa so wadura na bema bu kwasi ase ne ba da so te won cha ye frɛ na no ka nkwa asam kyerɛ yɛn o ma me nka ne ye ya bre wonom pacho akora ne de oni bre no sa e de me ma te na me na du sabia no me kasa me de ne kwa obe sundi ho de me hu ne ada wa ma ye dwane akora no ma me agu pacho ami wo wa ma me agu ami wo oda so pe no ma oda so me da me ye benya nke enya kan because o so wo ba be dada wo sesi ama me wo be de he me ampo me kan no krenchira me sister Penny wo ba no be dada wo sesi a ye kwa ye third person won hwe mu hye kra no a mo ba tuta ya aboye kasi afọ no mo na ekro no wo mu ni wo mu fi asem na wo mu so me di asa ye ni aka agbo mu na ye ekro o sa na de ne bre me enti ase me na firi mi ncha kra na ehemia na ehemia me be me na kwaba na pom to sen boko yo me pacha wo dia ne Victoria me pacha mo fa se no na one eja woni William Efriye omo asetna prantwe ni dia akwa kodro no woni mu bibi kakra obebo ye mu kakra menim ho ne se omo shase atwe pran de ende na menim ho hwe na mo na me ka taxi di ho na me ko mo ofasi ho ma ko bisa se na ukuno wei so bi o konkran so bi o krotimi ja no bi aboso me sakra no mai sa ko si se ejiri asase no asem no ebeda die no na me ko no ka chem se na be me na ye no na asase a okoto ye no boy no efa na chi akọ hene no ho edo no ankasa din akoto allocation paper no so ama nti ho asem no akọ bibi ho ade bi odwena ho nam so ne wa kan sa de amate nti hye se be ko wili papa ho wa fijase askore nti e ko ye no na papa no chese osuma wili mo kon kwayem nti oba obeka kire no ti ye hweden mo ana nti ho hwe ne sa fa ka sa ko askore ho to e ko no e ka kire papa no eza no ye papa ndi mai na ento asumuye wasede na se no karo se wile no e na e be ka kire ne se oto asase bi e wo hene no ho nti o maniska no fa nko ye ehun krata na papa nso yi 5 million wano wuri panimu etisa no no kwa na kokora ho na akwaji sika wa mobra akwaji sika sandi akwayi asase hu pipes yankwa nti e ba sa no e na papa no ye se ne osa concrete oba obeka kire no ti tet me ko de infact na me ni abre papa de me kasa papa no se ohwasem ni se wa hwasem ni na wa anyi krata no ama ya ba bia me de be fa no enye papa nti omomodi ha se odne ne ba no be kasa de papa no hu se afede me ni abre no ansa na ne ba no ba ye no no ka assassin paper no ho asem e de kire no de ye hwana papa no rege se waji paper no afi ne ba no de ye kwae no no kure na e photo start na se original one de boy no ho ti ehwe din no na che se me ofasi ni din enim onu wile no ene the first born din eno de enkrata no onu wile ne the first born sama Victoria wile so ne na anwo that way na internet che se in fact udwa asem no na hu ba bia nipo ma si ebre na me se o ene sa na tie dia ye be ko hen ho ti ko hen ho ena yakeka ho asem kire no ho nsu chichire mu se no kure ohwa na wile no bae se me ofasi asuma ne se omra meje ehun krata no emre no ndi bra wo hen no e kan sa no ne sa nana ene wa mfumso kakra fi se edin no ye hwe no na me ofasi ne din mo no so ena diskai ebeto sa asase no na ye dan obi a no di sika beto asase na ne din enu so na ne ba wofro din na wo de ama no nti vat ye ka sa no na ama wo hen kra no aye basa to e so be frɛ wile no na waba no ho ti ya na o hen de tambia mitane me ofasi ko ye kwa o se wa frɛ o yulisa oma nti na che se
akoye bi o ti ehwe din yes no esa na wile no da chi bia no be kasa asase ne ye ne dia anti ebe hwe mensi bia yeso be fa so a okay onde no bai na wile no na wo fa ase ne ne twempra na woni mu no wo no wa hu ne da no die me hu no da na mum de na o kan se o de be me bi ene wo ho nti bepem na kura wo hia woni wile bonsa ho kura wu no wa hu no sese oh okay yo na nti sadi asem ne sitie no na omoto asase won ho eye na oben mensa mo a na oben mensa ono wo henefa apromase na oben mensa nti ye ne nana so bedi nkomo na asem ne ba ye no yanti antena so na ye ma evangelist se onko na one nana nkodi nkomo ne emisa sa anya bi asem a Victoria wusu beka kire ye no ye sa nete anase ma no eja be me kura sa ase no meja ye neja na no asema ye discuss ye say ye ma di ye yakoso ekume ye kokoo no eja wonso wo fa mi bi wonso fa mi bi nti asase ye me dia ye dia teka ye hwe say ye nu bi anase we die genuine say ono akasa ne dia na be ma mpe bra betena ne so adi ne sika asen afa na asase aka ho ana nti evangelist mama ho ahwe papa ya eno boko de adum na weekend ko yi ko kan wo she fitem aja ya o kai dada na fofo ne fitam ka mo ntam fitam okay ya ba de ba bi edi ni bia ya ba eno ano no na enano ukoi ekohia nana osumaye ye ntie de esi ye mini minu anum sutu ana mo koi ye fa mama wo kwem na ye kwatwe o man na em se weda no se de sie ntie di kan aha ye kwakoto nana mama menya correction wa onye apromase hene aha ya busua bi na odi so panyini aha jesa on the down wa tonton busua no asas na se woto ano odo kwa hemfi na ya yen krata na ya kwa na mensa agi efeso kama ti ya no kra na wada enti ya tenase ya onya no ba no se Vicky odo wasemi sa ha me biu akokora mada posta aga na ba tenase busa he kwanso ene ya boy amane ye se ma me de asem bia betu yanim na ya somo ntene ye ti watu ye se ye mra ne ye mra ma mehwe se de eso nukro no so we nukro asase no no ana de mama Vicky na ohun no na odidwa obo no homoden ti da kro bra no nioma obra ne nam no se ana ukra wonye kakrakra na wompe baabi na womfa wutiri nto no oje penisa nti kakra wonya kakra no de abre no nya kakra no de abre no ana wokotwa asase no ema no enti edrum krata na onya ntu anwie enti abasa no eche na enya ma Vicky na diska no bre no na ye eja wuli ana deba oba o se ma Vicky no soma no so famra na waje nti o se che nko no ko se ada na che de wo betua de na wo ye tua wie na afa de wo di sika no mema obi na eba no de eja waje ye nti o tua wie ye no na wo hunu Vicky bio se mo na wo yare no to wa na wuli ba se Vicky se omra no nya nkrata ne ma no na ofo no ni di nya nkrata no se ada no ba be sia na be to na ade na edu bra ye nkrata na obi no odini di ye na one ne ntam nkitahudi atene nti wo hu no nti wo ye na wilisi wo so mfa ne din enye no so yo wato na enyo na ye nkrata no no ko ahimfi e ma na eje do obeje ma wo ye odini din eye ma no na te akira wo hunu Vicky no se na wo wato ade na wo ma be ma de ne din ebe ye nkrata wo charge ni se no se no yare wan suma me so meye na no yare afekwa no wo ba be no se ya me de eja on na biska no akire de no ba enti no obekra sa no me gini di na me mantim yakwakoye ma enkrata na ma no enti ma sa wo so ya papa se wa no won gi sika mfiri abrante no se
wo share so wo yen krata man ne mo ma chire no say na on na dis kan ba na wo say sister Vic say on famra Vic so on fa asase ne dia kan me so to otua we ono asan ba say wo se me meye enkrata na family nya no ento ne de ondi ho fo enti enna ma ne gina so de ne kwa mfie ma nananom eye asase enkrata ne ma na kan bibi fa wili ho said yesi enano ye friend no na wo kasa ne boso wutumu se oye pani bi asabie so asabie nyado ade buo ba kokora ni na akwan mu ye ne hu ne sa ma anase na nanso hu ne sa na di adanse ya sa wo se abranti na onu obi bebo bra abranti ya wo mbu ade we wodi bia kodi na na hu wodi bi kodi no ayo wo so onu obi bebo bra abranti ya wo mbu ade wo mbu nipa bia wo wiase ana ne ko bobra ayo enti na na kanam se na na ya juma ya panyina ne di juma frɛ no ade a nsɛm otutum otutuma amen ano so wo muade wo mu wiase nipa bia ne yɛ se yate ya ɔman no mmra wom okay enti ma ne nyɛ kakabe nsɛm onyina bonten toto wo ma park ne so na mmra ne kye no a ɔno obehunu nyansa ɛna gya me de da na na asese na ɔman kwa sɛ o ya ba ne ya bɛka ne afrɛ na obeka no kuro bi wom bia ede akire ntina osun ayenia na yenante se no nyame enhia wo papa evangelist will be busy schedule ni nyina echi no otumi nya akwan na okwe na ne wodi nkomo yankwa o mane so na ye ne nana obe mensa enkwedi nkomo nana memo wa ha o ya na bema na promote sen awia yi adela yɛda nyame ase adom no nso ɛne kurakura yɛn na awia yɛfrɛ wo a wo nananom ɛnyɛ bɔne ɛme sɛ yɛ maame bi yɛfrɛ no Victoria Owusu na de asɛm bɛda yɛn sɛ ɔtɔ asase bi na otuatua nkakra wi akyire na kyɛ sɛ bɛrima a wɔne ne wɔ hɔ yareɛ nti na wama bɛrima no na ɛbɛtuatua ho ka akyire yi ne ho tɔɔ no ɔbaayɛ no na bɛrima no aba ama mo de bɛrima ne di na ayɛ ɛne ne ba edi na ayɛ nkrataa na ɔbɛka yɛ na hwehwɛ so kakra sɛ bi nti na ɔbɛto asase na wɔbɛdi ne bi kɔ sɛ yɛnyɛ pipɛs ma no na ahwehwɛ mu ansa no wɔde nipa korɔ no nso din ayɔ metu bɔfɔ ma ne ba to adaworo ma bɛrima na awia yi na yɛ pɛsi efufiri wɔ hɔ sɛ anyɛ bia no yɛ maame ɛna to asase no anaasɛ ɛyɛ bɛrima wele ɛna bɛto asase no asɛm na sɛ madam ni bɛrima ɔbaa no na no Vic na ɔtɔ adwene ho nana pàtó nasa bẹrẹ bìtì ewu paa. ɔtɔ adwene na mmerɛ bi bɛrima mi tu bi ɛna mekanya na meka kyerɛ no sɛ merebɛtete asase na mɛbia sɛ ɔbɛdidi na ɔtwa me kakrakakra ɛna ɔbɛdi bie ɛna ɔtuatua kakra a wɔde adeɛtoa akɔ ɔtua me bɛ 5 years na bi maame ɛwɔ na mewɔ hɔ na wɔde bɛrima bi baa sɛ ɔno nti akyiri bɛrima no nana bi ɛbɛtua sika no ma no ɛnti ɛwɔ mu a ɛfi na menyino ɛna bɛrima no na bi so dɛ sika no ba wotua na adi ɛyi na akyiri ɛde ɛdi bi baa sɛ yɛnyɛ allocation ɛma wɔ Baba, yes, allocation because yes, mommy, yes, look in
not with a buyer. I'm not saying what the hell should do. But we are looking at you. It's going to be a car about the person. And I said, Grandma, you know, everybody, you know, everybody, and so I said, we are going to be making a little guy. Madam, you know, Grandma, you know, you know, maybe, as I said, man, we are making a little guy. You know, it's not the size I'm here. Yo, Nana Wadaroma, Mimisa say, Ebra na Willie Victoria Kunu this Canebano, Oba was so on more and the Dinis Kebetia, also so and I say, obeying a decimano. We didn't say about a swam. So, no, you know, but I do take and class grammar a man of the Yo, me pacho na asasino say sikaka cry ya na be man de ba no anye bia no oba eya mo ma ne receipt ya na bibia dia dance say wa beti ka no so say asase in no receipt ya asase and some asase there and some true na no dey kinu yeah me you go chance and because we say enya den ya wo betua na asase no de man say yeah me I say you madam kai ono de wa kai na ne pese ye hwe ne ma bi a o kai nsem ba ku mienu bi o kai say kura na sesen enete enti nana me pa wo na Vic minim se woni no wo penasem ti na wo ye ni favor sa no me sabra no na be ma di sika ne ba no fine sabra no be ma de ba ye o ka say Vic se on fa wo no ne badi enye pipes no anya bia na wo ni Vic number wo be frɛ no a confirm ya na so on them wo ni Vic number wo be frɛ no be say say bia be ma wone ne tie na ba se wasase no wase me fa ni bi eye no kure na woni ne number ana woni kwa bia so abefa so a na wo be nya no abisa no na say yan shade bemai ya ye pepesi bia manwe se ya hu se enye Vic na kan ye ebesi dan ya se enye pepesi fofora eno asase ne be ye wo be yanka so oti na hashio edia yeah nani the baba ba se enye be manu Emma, of the country, and you okay. Then what the man, the man planning in Gaza said, we know me chin. Let's say, no, we are decreasing the back. Well, we are there. Yeah, say, because you do week. Have you to contain the Bukra, over container and madam, you can pressure or the charm of reality. I can't know difficult. If you are in charge, Nana me pacho mate me nsa wo ho emfa wo fie ne so kwa ne mo me hyeda ha wo pi na ye hia nkyeremu kakra we ene de afri ho nti wadaroma wo fasenom ye da se pa se waje so na woni ye di nkomo
Ebi Jamaye. Ye besi bi anso ye besen ya ba ho. Ebi waso. Enti etie fo masumu a. Masumu a. Masumu a. Asomudro. Ma mi ja ni mani yabre. Ja ni mani yabre. Asomudro. Aso mudro wadi aso. Wadi aso. Utumi kwa kachire wa hine ne se woni be ma ne be cha asase nim. Ma me Victoria mani yabre ba misro. Woni nana timi kwa ka se woni wuli ebe cha asase nim. Mama ohame. Me say. Na apa no so. Enye hawasem. De me bisa on me question na no. Me say. Wo ka kire nana se woni wuli wo be cha asase nim ama wuli ba ko. Kacha na de na so nye me pesa me na ohame o apa no so se me ko chem na me ale me fafa ma no wo papa ye friend say winim wasene de wo mrafi nim ye friend every year no wo nim kwa wo fa so to wasase wo papa every year na wo ayi ma efa tampon efijase asokore no every year no we efijase asokore no papa no wonim kwa wo fa so akonya wasase wonim kwa wo fa so wo bo hu dwetira wodi yam wodi ya na madwuma no ne bana kwa mo am kura no obeka kire wo sa ne ba ne ncha asase no ase pressure omodi ahoma so wo kon wo se pressure ntina o ka say yo ma me adan eno adan yo Matias ya ma me aja pade obi abeji on now ma me anso na de akochewu so aso wadro so ye ne dey e wo mu say nyame anchewu bidie but ensese wo yes I woni say wo ma bema ebu kwase asa so ne ma begu so e tire kwa fa ne ba ne ko ne ba no ne ba no nya janka wo na hwa akra ni school bibia what bema ne discover willing or discover wa ya eno wakasa akola na ya obuka 7 million William Tuaka preba kora ade ma me kwete dey kwete dey me bo me ba wodi yima no me say ntidi ai ma me ntidi ai o ma me nti ase so what me hwe ne ba no wa wo ma me no wa dan ko ma me be to akra no ya bre no no odi akra na bre no mai se otumi akra no wo ma me wo no se na wili timi me pa cho mo san fe wili ma me na wili timi hwe no a enka wo ma me ameto akra keto san fa ntoro so ama na fa bre se ma on se wa benya de afo enyo ba na ede ne bebe wa benya de afo akra no wo ma me ho na won hwe ni ye nti na o ma me nso beto akra na hwere ne so e no no so beto na wa benya ba bi afo wonya adwene nkwanwe ontua school fees wo bu kwase asa tamina ba no ma dia better ama wono ankase na ba wo wa ono ne ba pani no side ne din aka wo papers no asase ne ho ala kwase wo mpre eni ono ne ba pani edin e na asa ya wo asase ne ho papers na na koka ya wo didi na ta me so koka ya na bedwafo nso a eno nso so wo ya femfram se tina na no waka say ye bechem ye nkofa sove ya na o mechem no se wonim ne ye waka wonu wa ma ne chance ye kwa na na se wa friend se wo si ye nkochema bra eno so wa ka chem wo ba obeso ofani nyina wada na agwa montin wo se hospital okwa ka che na se wonya dan enti on fani din ye ono se se e be adundo ntimi onyi ni so obeba bi o se ba bi a wo yade na duru no de an Mesa me mechi bi. Me pa cho kan yi ma mintie. Ase me sa me bi. Wo sa me bi na wo free hospital o se wo wi a o mo be fa wa adwuma wo hospital ho ntu sa me bi mu ana se wo se die tira wo se ma me mani abri. O so be wu. Ya de na abo wo no be wu. Se operation. Tim se me ko. Nti wo be wu operation ni mu. Tu sa me bi mu tu on fa ni di nye. Wa bra hospital wo di ho na say. It do 1 week. Was he order? Mama order. Mon frère William mame. Onfa hu. Me pacho momra sem we mu ansa. Wo hwe yesesia won kran, wo tie yesesia. Wonim pa, wo hwe. Ekua mo metra sem mame. Ye ne mame adi nkomo awie. De wo se bi sem bia, de wo se nya free na na ho bia ye nya. Wo tie.
ya friend na won fa friend ma me pagya mu be me na pagya mu kakra ma me why wo friend won fa tu man yetrefo hu se ya friend won fa so odum no so aye hu wa yi ne sem no so awe abonsu agusu ayi ne sim so no so ye hu no nipa boni ni eti se ayi wuli eh ba bo we ma me na de omo be kan na me pese omo oti bie eno na be twa ne suru mu ba haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no no ana wasugusu amutie no Nsem fon pa eno ana masugusu amutie no so wa hunu nsem hunu pa na abrante no wadi ne sa na ye me ya kesi woni ba nti no adai muma ye twa middle na den na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senior men yaware ayi wo dwuma ne na o ji register so you don't have any obligation say na no da say o ji ni sika na mo no fi say no no fi say na plan no ala no bobra ala no sika ma to ka dia cho sex it's not all about no ije nasu ngase ono ta what talk am no it was not about sex and you go bi a no bi ada and you get da wa ko complain at obi say oba re no nka say you let me make my argument. I'm on class here. When you say my mind, what is speaking in favor of anything? Yes, speaking in favor of a man. And dying. Japadie biara be ma yemo Obama enye onene da ye ne denti no ye maba ne dia ya ono chire ye moy ya wawe ye bobra ade papa biara sese be ma yemo ba bia so ska so be ya obeye enye nna na ye ne denti okay nevertheless me no some yada that intimate relationship I have him I've enjoyed you now me say we ko talk ada adawase and I say oh mama me ko talk ada adawase e bia me see feel the adawase because I know man the good sexer and we are different from the worker and you tell me about man no da o talk at us one of the evident here and say can we feel the no down so the no down so na and down so but you obi and so jeri ana so you don't base on that but when you say so then we get Japanese now no or you or bro you bia so we be gina baby say I obi ko say me family no na and also me die na I don't pass when you say so 87.9 FM YouTube Akoma 879 so o shebi e wo ho Pastor Julius Akwaba Ma'am Joso na na kwa koko Akwaba Evangelist Akwaba bi na na ire me mo Akwaba Pastor ma ya fra ayi a wili onfa se wo wa fijase asokore so wan kran yanim ensem na de wani mu no producer can you do my hand what na tiefo hu say ya twana to na on say we na Ghana voice ya betra na ke abo ensem uli yenye udeni uyebue uli yenye udeni uyebue na tikwa say kuma na obana wan ngene saa o so funa no ya ina so funa do ko na say o ma na ka ba de mi ya mana bro so say o ma na ka o betu setan amana bro so say mami we unu apani ala unu aketwa enka wo bebo so abe kontokwa oh Ghana for mema say ma he de bia me kase sa kwan zap abrabo na ma boy say wo Ghana e hu rough of no so what is o mu wu kwase wu na nkofo twi so rekuni ade so funya bibia o David kwase bu mu di ni pan nam so Ghana ha no aha nti bia bo ene se ma nipa bibia bo nkofo dua kuntu na se a wo mu nsi abo mu dua no mo nam nipa bebre because them say but man some kokota obi ani mame but the crime fear obi ani mame but the police station am wa me et wo bi body dia won dem na wo fo doa na wo yare mpai boss obi amfiu ye bom pa ya difo ye de wo twa kwanche wo nto kwase bu na
so so be bu ni pa kwase a edu bu ni kwase a nature enso no bedi ma bebi ewuli na bia mse awie wotie won krai ho bama ni ho aniwu ane bama sabi won nwene ene masika ane amaja pade na okay onye waniwu enye waniwu se oba besia abrato asase we say na odi o se ne didi udi atoso kwante wo bibia nkasa nkyerɛ se wajimi yankasa se bama katisika oba tisika to asase na udi atoso abra enyo na ma kwa se obia woli fa odi ko toso na asase me dia cha se fa wo mo na ko homa no no aduane ama wudie me dia cha se fa onye homa no do ni man se wato mpa na obeda no se na payira na ohwegu bebi na okro kwase ampa ni te sa wo no wato gu bebi na de kro ye ka o se yen ka me sa na to me do so na ka sa na sa so o ma me nia ala ko bi agina sa sa ka be ka se ya bra betana ne ma kwa na ka bra betana ne ma ko nya na so be ka me na manya ko nya na me ka sa wonwia ayara na me ka o ba sa so bi se wa kwase ampa ne won te ase a o ba e be ma ma ke na o de wo bon se ma no na o ko wate ala ne yesa adere yesa oba besie titiri mo wirem na ne yebusa na se o se menini ya na ya adwuma no tisu wa pampa so adere wo so abida adere wo so abida da bela wo so adere ni bi de pesa ko peska dia ba ana gana fo mama mo tesa mo mpa bre ebi papa gana fo mama bi mpa bre one ana mesika ana ma opportunist ye didi mmerwa fo ho and also mami also our problem o take advantage say mami say na dwuma obre ka kenti no odidi no na odidi no ma nyina asase e japade CBO sa mani ba sese na mami okoto a obenya bibi afrim wo se maje di bidi akwa akoto so ma ye be make sure sa asase no aso we won fan de bi ja ye be so biara yen chem pressure na man say pressure na man defend na go pressure na man go ka say yen na me free yen chemu na enchemu kira say owuli eso ye bema opa omra sase so be so bibi ye wa ye kroma ara na motra na mubu kwase nipa kwase asa ara kwase boy Ghana for this get don once obi chese enwanwampo chese unse ma papa ni gu baabi anka wo mu hia be ma papa bi amana bo mu chi dom na nka abrabo na kɔ nanim hwe jimifu obi nyanya bia hwe de wo ye na nka oba we nka obi di ni wacho papa oba we detido edebe no hia o se wo de abrabo da mu firi ye nan na wo ho wa han esi ho enam no a wo ton no obe no afufu ankwan adwene no da bobo eti wo de dabi adwene anonko anya hode mpo se hwe ne boarding wo koto adwene hwe 200 Ghana 100 Ghana 300 Ghana 500 Ghana adwene oh no wo de ayen kwan poso amount brabedi di bema safa wo ma esa bra fie wo fa wo ma ne bra obeje no wo de wo ni hawo na we nyina wo ba nya saade we nyina ma wo wia wo mo wano aduane ase aduane so saade aka ho wo wia adada mu free o saade sika no kra ma wo se kofa nam ne sa bra on sika ne mfa ni nyina na wa se di aka ho na be ma we kra ne ho animbu ase afiri se papers kra wo se koye no wo sa ko ne papa ho ene sa ko di sika wo sa de koye papers wa mobra ba ma be ni she be ma we na we wa ba na be tena be ma we hu enti no wono no we ya Vicky ya na se wu se wo hwa we ya na be tena no ho obaka se we wu se o se huna no adam o se ya mekwa koche won che don for me de ma me ye bechem wo de hwan ne bechem wo ne bechem na ka wo ne bechem wo ne hwan nana wo so menka se ya ba be cha asase ni munim ne ba bia wunim waka no wo so no de wunim ne ba bia nana wa waka wo se wunim ne ba bia Vicky ho wo hwe bra wo bre ene bo wo bo ne ho moden enti na wo de sa asase ne ma no asase kra ye mfiri enso wo hwe se de osu do no ena wo di free no na nkakra ena wo atua Vicky dia wunim wo bia wo ba ka cha sa brantie minim wo wo si asase ne so be me ya chew ka kira no ema ni bi na Vicky na yamra na be ya papers man no na ya location ba bia ma no na o me ye na ade kakra ebe ye yie me ka cha Vicky se
wa hu wiase a na nya wu wiase a no enya wie ya no obi cry friends na do be ye ma me pepe na so bi wo kwa ebi ba ye obo ba wo ye nso omo ba kokoro ni wo ko ba so ebi so kwa obi a ma fa so ebi kura wo ho se ye ma wo kura nka me pe akana so mu bajo no enti ma awo entertain say wo eno na ha ma mi won say akura na ode ne bra no ode ne ma no na ye ne ya wo ha ne ho kwa mesra wo ha wo ho kwa akura no otete wo kwa wodi usika e ha ne kwa onyina obesa akọ ne ma me ne papa ho enti samre ye ne ntentem obi aba ne wiase ye wo kura wo ba wo wiase wo ba no onyina wo be kwa agya enti hunu se wo ba wo wiase ne sese wo ye ma wo ho to no ye ma wo ho nto ne jan se wa nti bibia abote nye he bibia ne owo ha me e na mempeme ho asem wo mpa ho asem kura wotu fi asem ti bi pepe ye de pe ho ho asem eti wo onhwe ne yie na wongina brane na wonya se bi ni ho na mo na brabo mu me da say evangelist mama nim se nana ebe boa ye kwan we so pa na ye dara senso se ye bae no oje ye fe so na wasai eni ye din komo okay ba le pesa me ka che wili se we hufo onye bema so ye bema na de dam kosua mi ri so a Twin Towers onsi apromasa assassin so ko yesu o shiro kran kwa kotankai pepa na ekura no ye pese e kan ne ekura wo kwa wo di esi so pepa no wili ekura wo kwa wili papa eja wo ya epanyimbo ni se enem bani chem eja na wo sa na wo gene nkochem 5 million na wo pe no ye be tia de ma no 5 million yentua adwene wo kwa adwene de yo ma die 5 million bene bo adwene bo akasia no ya hunu gumu no so mo ye nkosua se ne bo se ne bo aja ka tira wo ba ni se oni asase awa from asase so oni bi ya so de ate ya de krofo be na wo be ma ye de tiaka yes just woni kama fo ana ni sa woni kama fo ana enchese uba puno no abra ni su mami baby ni na mam dan nam mama aduane ni sa hwe me ba mam me wo ye jimi fo papa wuli sa wodi nyansa sa ya na so foka sa ya na mama bi wuro fo o ma nzo mbedi di kuma si wona nyame ahira won kakra e ma mpanyifo bi o mu so ma no mo bu yes wọ́n mú yọ mú dẹ́ wọ́n yà abirante wọ́n dẹ̀ twimi ní ọ̀tọ́ka ama no sẹ́sẹ́ àni fọ́tò da ẹ̀ta dáhùn wọ́n nù ẹ̀yà asẹ́mbìrì máa bá ní ẹ̀bẹ̀ tó wọ́n nù sọ àwọn lànchí buk wọ́n nù sọ àwọn ntwa ànyọ́m sẹ́ni fọ́tò da dáhùn sẹ́ yà ànàbà fi fàm dáhùn sá na wuli papa yẹ ká kyerẹ́ o tuuba ni funa ni nkọ́ sọ sẹ́sẹ́ ní ọbẹ̀ bu mmaa kwasea ẹdidi mmaa ho ẹdidi mmaa yaase ẹdi mbẹ́sika anu wọ́n mu nkwan asa gye wọ́n mu nsẹ́m asase a wuli ni nkɔsa kisa ɛnɛ maame wo Vicky na ɔde adi no wɔn sɛ Vicky agyimi na mpanyinfoɔ mo ana mo kan yɛ mo si mo ahyia adɔso nsuo na mmerɛ bi bɛba wuli bɛ hyia adɔso apɛtɛ hyia wa nom bi sɛ wɔn pɛ kasa ma ne nsi asase ne so oni asase wɔ baabi a ɛdi adwuma na ne Vicky yɛ ɛdi adwuma miama san ma bɔ soɔm sika ma sɛ gye kɔfa nam brɛ me wo kwa sika mu 27 million wadi say dan ko asase mo ka kama ko say adwuma me ne ye no ene ye kɔtɔ asase no ofui wo kwa no anya adwuma na wo bu nipa bra ne su wuli wo tirimu pɔ no anya adwuma kwam bia be fa so a ye nua ba ne sa be kana asase okay untimi sisu ne ensi so china me da say na naire mama say Tuesday no argument ani ye no so ono so kokoo no mebo a nja be so nche ye say ni kokoo no na so oba we ni no na when did you say oba ye wa anya aduane ama ho na me ke oba ni ho oba ye no so anya ono ni sika oba ni sika wu da ho mama me dia o ya na say bi oba no kra sa di ni sika be ma o say mesre o bi akofa enambre me na menton papa wo ka wo wajuma no anka wo say o de ba be so yeah say papa be ma ha say yes say yeah mo say so boafo eti say ka when you obi a mo say yeah papa be ba mo say yeah mo say so boafo a fante ka
wosi e osaso boafo dia oba no so mo fa so wo so ba boa na sam ami wonu kro ehuna no ono ope bia sa adi o se brana ba boa no eti sanka wanya oba sabi onu ne nsem wo kakra na wo nka wo ni bie na nka wa no atu se no oye de obeka bia na nka wo ye na se de wo bia hwe ne hu abrabo wo bia hwe no wo ma papa no ma me na mare na wabɛhwɛ wo banso ama na me ma mi de me hu ne sɛ sabi ai ba oni bie ni nti na asa ama ne do akɔhya akora we mu sa na so so de wo nyina ne sɛ ma mi ebedu mre bi no ma me kro na wo akora no akwa no bedu ba bia ma na ba beje na ade de papa yi kra ye sa akra edu mpempenso bi a obetimi ba beje no ono ne kwase ebuo na esi na ni so no eno na esi na ni so kwase ebuo na waye na ade so obebu no eno na eti na ni so na nka wo sika ye se ya ade kwoto asase na wo kwa wo se kobo na wuto asa wo ka se ombebie wo na abewuo amakrata na ekura wo no aye kwase akrata na ekura me de me ka che ma me na bia pressure na o mo de ma ni ntino ka se eno mu nko chem na nko asumdue mu no onfa ne de ba ma me de mpepi so ye ti a violence case ne queen se ye de wo de be cha ye mfa nche wo de fa cha ye ye fa ma ye koto ma presla ye ko ma presla na ye fa ko presla ya ye na be si echem dia ye chem na ma ye fa ne ye koto na se ho ahwan benya de de bida she pusika enim guasefo me a oye nim guasefo papa ba wo ani wo say na ka wo to ko ma ba na ka ye den e serious 97.9 FM Abrantie na me abuafu ye papa friend so ahomfa na try am pia na de say Marco I'm facing the same problem I'm facing the same problem and the man is threatening me he will kill me and anyone that comes my way and just patch yourself obi aye ne say bi na be man se be obeku no obi aso oba beka bibia aso no obeku mo nipa kro no mayenche no wono de wapa wuo ho ye kire Osema course I'm Jeremiah this woman should take the land and not to share with the man obi message a wono so e de aba eno no aya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade no a ena waso eguso a wutie no na ya papa ya akua ya wo project da name enya nwie yo dabi atiefo enya nwie ya kwa ni kakra ya tutu ya nan ni anim a na ye kro no ya kwa ya anim kakra na ya hwese ya pese ya rechi baby kakra na nti ya hwese ebedru next week no na yatumi enya edru ho a na chese ke ya present de ye nya aye no e wa ha e de amomo na o mahunu se sei ni yenya ti sei no mo kopede asoso se be ya ye betumi aye ne ntentem na etumi aboa enti no efri ne ochina edwoada ekro no ebia se de tie bia no se tie fo tumi ye yadomo a se de tie bia benada na se wukuada de e wo se ye de aye nya aye no yetumi edema wo mo na wo kope bi soso se be ye ntentem because ono so etimi enya na yaresa na ne ho ato no enu nti ye da so gusu a ye me hu ne se ye se ya anya ne ntem a nani no ebe yiye no nani no so wo hwa a utum hu se eno a na starting kakra no ena un se amahaso ntem ache baby sa na ache baby ache papa na ache na no wonya baby a okwa back to sender nti na fe nani da so no no nti no rely on sorry so mo beboa no but edolso sorry na edolso just what nya baby eno na mami suro say ya anya ne ntemu a bibi ankwa ankosi animu eno na me yam hyehye no enti mo ya ntentem akọ numbers no ye hwese next week ye betumi ede kakra yenya ye pese ye reche next week oba de yenya no ye present ya mana ye bebodi because ye sika okope bia so enti ye boss say ni yenya na ye part no ye de manu a na obi nso ehunu se ne me nso mekọ akoboa de say na etumi aboa omukọ say no omukọ because ye ntumi
ɛmfa sika no nhyɛ ne nsɛm wɔ abra yɛ mɛtiefoɔ hunu nia because yɛ nya ne nyinaa aha nti deɛ nya ɛwɔ se na ɔduru baabi a ɔmo nso ahunu sɛ sei na nti yɛbɛto din nyame yɛ adoma next week no ahunu de akoma mu nsɛm akoma fm onua tv any winning na yen so yetumi ye edeboa akra no ye betu din ne wo so wo de ba no ne wo kan ye ho na me ye de aka ho na ya ba be present ya ma no no na be kwa omre because ye de no so koso a asoma ba ehifa na obese yakọ obega ansa wanya de aka na soso enti senke etumi nya de emu odura na okwa na nya de kakra soso a na ka etumi aye kama enti 0245 0245 short numbers ni na afagu ma mfa ba ko pefa ni na wo de ko yeso na ye busy na de ko we so 0599 814 926 0599 814 and 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0599 814 926 and 0599 305 202 in all sika omo behia ede aye surgery no aye 260,000 Ghana cedis a year 2.6 billion ya say ya de ni din de galen aneurysm yade ni di no akraketu anu yade kakrakasa na just say anu e over 5 years na mensaka adansie bia in fact anu eden adansie no anu eden ye ma me wo abrochire na ode sebe ya atiefo behunu no kure wo munti wode ne ba no pictures nyina edeka ho ebabi eya adansie mienu ekire bebo baako we nso de be market achie pa ono so da ono da hospital ono so de ne de ba wo twa ne hospital bed bo da ho nyina so bai adanse na eba no ano ede enu nti mesra o me de menka nyina ne se wo yi sika na ye den bosom paye wo de ka we Nsem afaguso na ka sem akranya me be na do ye yi na firi amane mu anyhow no so wa mane ne wo hawo no Erade nyi wo so mfiri mu eno ano no okay sa pepe na mami eka no na obehwe ne bai na yentie na danse no a oka ye no na afa yenhwe ne ba ne situation no etese ye bai die no wo soro bebre 98% e chain ne ba ne die no enti yentie danse no na yetie ne bra Facebook YouTube TV bra live na ebehwe na onso hunu ni anyame enama do yeso timi ye manipa your friend me Vivian no Italy na me bad girl na me dia send on your friend Kayla na me bad girl enso enya any problem but said ya ebinum aka no wo Europe and say US bibi say ni dia ye hwan kwala no and your Korean operation is successful na 3 weeks ago ema eni no essence bae ye nani na operation na enya hogroso 3 weeks ago na nyeni ne bae na me hwe bra me benye ne court theater cooperating eni obae mama mi hushi na osunya de na me sanso edi na kobiom no in fact na ye din mami single parent mi gran kolamiensa na ye din mami iti me bompaye manu na o wa drop bi na me digum iti dai wo ye Presla program no na me ne mu nyina ti ha me din kan hwetie ye wadwuma enti me bedu ye na me de call no sa week na me holidays na me leave wadwuma ti me ne mu nyina na hwe enti ha na kila na me ni ye ne ya no ono bi se de na ya kola na me si na ni no starting so wo susa wa kai ne di enti in fact we be recording me we be call back to messages na me send is coming first but mama na me yi no na into we do na no two one me friend Kayla me friend sister na me brother
ye die nsem wa ha na ye bom pa ye se Awurade si die ye kwa kodue minim se die eniti me ba ne die krampo na nye serious se president die esan aba Awurade me srew se me disika we ko na me benya years ebiam so Awurade me nko me na hours dodo but me pejuma aka me juma ho se de ba ya me metimi ahwe nkwala no cause me person de me ho beto be ma me boss empire ni we mama kos akwala ye ni emba bia seti ko hiyo ne nini mba bia ende bna de ya me no na ko sign ejuma contract aka me juma me ye dada ho hours na ye de ma me no time ye de ma me affect me juma first one wo babe yeah it is nyame ayewo wa mamia in fact many argument me fa me person me show being crying say wo kakra wa wo bia no na gidie na ka kire nyankopon say wo de onye wadum na owu akwala ne mobo no ntimi sa akwara ne yare na wo so nya wo prayer request de na me aba me wo nyame nko na ni mani dia wo makomam nyame hira mu nyina unsira mu nyina e frame Vivian mo Italy na enti sawo no wo bia dance ya wasigu wana yes the power of yes papa said ye na akra ni sida ho no waso said this kan omo so omo sa no omo bon pai e na ne ba no wenie no e na wa ye Miss Ghana no a waso ne sisi no me pa chew yes me sinya me ya adom a next week de ye nya ye de ma no e pese ye rechi baby na chire okwa wa amre obi de e na wo ka ho asem no sister ebia Priscilla ebai edema akure ya woda so yi se o ma me benam adoya obeye no na yarisa enka wo bebre ko bebo ka achen sika no de Sunday Priscilla ne ba no ayese no sister bibi wo baby ye nya kopo no nyame da so ye senchire ne mesi ade bi wo ha enya mpaibo ade bi wo enya mpaibo jese wutu na mo jese wu begivu na hwan na wode manu ye je nkwa wa ha enti bra be ye bi wa ha se wo ba be ye bi wa ha kakra bi wo ko save life no se de wo so wo hia no ese se nyame ye dey eye ma wo enti wo ye pe me de maka me se automatic ese se nyame ye ma okay mama mo bo numbers no ebiem 0245 30 14 0245 30 14 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 Yentie President so adesrede awia wode eto omame opapa ne wofa munyina mo anim obi bia wo ba bia tokro ne ntweno mu na adesrede ni Papa mama na papa na meno wasira mbua me mitimi ya meya me papa ngware ma mintimi se be ya na mwaso ebeji menkwa na obi bra be iskano ebra bua me no na ngishla me damasi saya mitimi ntema mitimi be kaklaka na ngane ne piaba timeslemo mbua me na msunya menkwa me damasi na misna na bye nyame onko so na onhyamu nyina mu amu achichiri ene bencheye papa ede na mode ka ho na yenko said adanse in fact me ho adwiri na me so obi bia o tu sa na mo wi nyame a wo ya adanse nyankopon o nya akwa the free nenkosi next week be brother no yempeja de ensa kan yenim se free na kuri amafo ede be ba na yatimi aye Priscilla madachi oruso timi agina ba bia twa ne 7 na wada wiase ne akoma mu nsema tiefo ase se nyamo a nye awrade a enka minka nipa minim so awrade be fo obi so na wa ye nsankyere ni bi ne da ni na de kire awrade sire tiefo amen de mo ye awrade mo ye awrade da bi da ekua mako kakra me kan se
me say Bible says one nane abofra ntumi nhye wo soro aheni nti mmofra no onyame ani ku wo mo ho nti se abofra yade sei na wo se wo de wo kakra ebeba abeboa na wo benya adanse nti de ye koto asere obia ne se wo wo hin o se wo hye hin o yesro bra beboa ye sika ne dooso e ka na egu ho no e dooso ye ntumi ye nko ye ntumi je se wo mo wa e baba be ka ye ho nti yesro wo bia wo bia ye ne Priscilla kan bom e se bra Akoma FM ha Turumriko babia wo hye bia bra numbers suguso bra ne beboa ye na ye ngi abofra yi nkwa na ye nim said ye wo beye no afọ de bomu no wonyame so ebe hye wanamu ya bra Victor Ismail ya bra Victor na o se ne sister bi suma na bra Victor odo wa ha no leading the say Beatrice Frimpong and ya mame Madam Elizabeth Boating ono so Kumase he ya o de ne dia ba we so ye hwan Ellen okay yeah so Ellen ya mu nyina so de ne dia ba okay na me enhira mo ko so a mamomre mo ko so a na ni nyina eye ni nyina ye na mo ye fe de bia meka ne se we gidia na mo na wutu nso obi o ho na ma wo hu so obi di adanse nje se o sende o se ma me so me sende bi na me hwe me pa so uni gidia we na ye gidia na mo na wutu eti wo so oboso mpa ye se na nya sa gidie ne sa de amede ko ye menya so mfa so yes mo ketu e bia o de bebe bia nya mebe mo wanya ho adanse e bi kra na enye wo ebe ye o bebia na wonu e bi e bia na esan bia e ba no nya me beti sia no e kwan ama nti e be sere mo kakra bia benya bia yes o fa bra na e fa mo little person next week e betumi de de ye nya no de ama wonom na omakope bie de asoso se enru next week nso na aka wo bi Akoma wo se ma akosɛn na mwanya da ho na me nso me fa de aka no enso me pacho wo mo send message amwanya send me nka na beji wo edi mechi na beji so ahunu me pacho menya 50,000 pacho obenya 2.1 na ka ho de ama me ana yesi de wo no fabra me fa ma no me bo ba ko kire obi na bisa ansese na ade bebo wa mabiem na me se me mpewrof me se mo ye ni agro enti se next week no de ye nya no ye de ma no na wo se de aka no obeba betua e wo ha de asoso ama na abo ano na preko pe nya afi ne omo se ko sresre bi ewu a na wo mu go straight to the hospital and no so nyankopon e be hira mo sorry no eni nkuhudo no mo ye twen mo mfa mo de no mra ye mfa nsoso na afi enye kese pa 0245 301462 0245 301462 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 305 202 yibi efaboa yenye Priscilla nkwa na se yakoye operation ne wie na akora yi betena se na se woda ase a enhira ebekamo enhira ebekamo sedi enso ebeba wano na bibia etumi aye kama enu nti ya twan wo de ene ochina na adwuada ene benada ebia ukuada na ebeye presentation no na yentumi emfa ema no papa so pa ngoma so sinye na nanimu de na ne yie mu nti amenyi ni ene miniska na se me call ma for sto ma for si ene akosua me honya o ma me nkasa nwie me friend ma Beatrice wo yi nkran na me ka kire ne se me honya obemambi me friend Mr Nuama na me ka kire ne se me honya ni dia January enhwe me sa ombema me bi adi ama ma ye kama na ensoso obi di enti yankoso a na ye moa na ye nyina ye be ye nhira oba pama mommy fa kakra wura mu mami yo
Ernest ointment ewo dwa so we ba ana bema ye abomodin apabi na fasisi owidie no eni bema so shave wie na razor bombs esisi wa wadwe na se basa na se we ba stretch marks ewo hom wo de no chicken pox ana se nantema probu o shempa bo se yi a ezuo na sha se toto se wo rompa bo gudem a messages obi adwane eni nyina abomodin asa wo sabeka Ernest ointment fa shisha wo nan ntam kakrakra enka nyina ebetu ase akra ede ama obi odwane wie na na hokeka no ne de what heat ewo nipadwam Ernest ointment ebo adwuma papa mausa enka de awake natural capsules enso ye mane memedry no mo na libido nsam nyina eka nyina kama ede mayen die ogunsuo ntentemo ne de wote ye abra ogunsuo we ye ba ma na prostate disorders ne ade ne dwodwo a bomade ama wonsa enka bi na mane meme nyina so no bi eboa pa ema immune system no ejejane na so 0245079915 0245079915 metro chips ni wo bia se eye kama papa unya bi na arewe a wo mo de ahone nura hodo no ahyem energy protein carbohydrates and fiber bebre wo mo aye de manipadua no nutrition I no so kama pa de mankwada eno ntia bomodi ansa wosa ebeka bia sugar content no ewo fom wono fa artificial niam bia emfrafa no nti bia natural flavors no ahodo enan wono ewo sweet corn chicken peanut butter and a fake cheese 0244433388 0244433388 Elder Dominic Kwabene J wono na ebo ama de change na japa enye japade eno nto wo Ghana ha na opasase a ehudwo a ene papa ni wobi eda lake kwa no so pram so afei abrankase abontem edwoso onwe edwoso dwena se trade tabuom nwamase ene apromase asase da ho papa no eton manso bie ni so ehudwo papa afei wo so awo pa asase eda kwa hom ede bie filling station papa no se enka nkirawo se ebi eda hom wo mo sanso so ewo abrosen eto so mienu ene 4 bedroom house ewo Kenya asenya bijan kwanta afei wo mo sanso ewo hostel a wo mo esi wo nya nwie eno nti obo pobi eno a partnership na mo atemosa ede afri hostel no so ewo Mpase aprabo abrochire for na mopa japade na momfrey 0557030197 0557030197 ahomka hit patch aye plaster ye ditu yawo asem elontima onsanka wo de wachiri bremom wosisi yade no na fe ho na mo etatutu wonom arthritis yade ni nyina no ahomka hit patch aba ya ene yede ehwa no na emanity true sabosomesum na akwa fiche na wote yawo abomodin a wa bia na fatare wa ya se watade egusu na faye wadwuma ebeboa na to ya ne nyina se ede ama wo Kofo dia ebushum ewa Eastern Chemist, Chris Pharma, Mikado Pharmacy. After that pharmacy, Begoro Pharmacy, Drug Right, Ousko B, McDowell, Afe Maxop, Medicasa, Ashamai, Yanko Ekus Pharmacy, Create Pharmacy, Enkoko, Ma Mercy Information Center, Osino, Eye Kwampam Pharmacy, Kumase, Bra, Akoma FM, Oba, Wose Wope Plaster Noa, Yaditu Yao Asiem, 0599 991149, 0599 991149, Bell Park, just perfect. One more adene pa bedwama so eno nti we yetufo na wo pabie to a eni chare bi me number betudwa na wo timi afre na afi wagine duduo mu pa wo tone e kontem e ho fa so no edos we every bella kwa won makache enaba packet tissues ya de tue botom ya de tue bag mu ya de bija nkwada ne kwan e ma wo mo edi kosko abre bia no na ya de apepe ya ho kama ho se ne de ya de ntino handkerchief sam no ya teso kura enne de ya packet tissues no bia e use na apa ne papa mu dia ene na ya Bell Park de na wo mo de abadwa so no afa kitchen towel ayembo ho ka bebre no ye beto Bell Park de ni binam se emodu kama ye tume de pepa esa de nsuom se chimo esa so ayusu biem toilet roll achi nsuo na da moton enye bari bebre perfect ye de siesie ho no so wo mo ade bi aba monten so 0551144400 0551144400 we yetufu abomade afrese sia na etu ne dudom etom Health Alert Clinic bra won makachi nam se hono wo mo de herba no organic product no etu yade bia se me se yade ya to di se ya kurankura wunya bia na afie gya dumo na nda so nyina sanon yade ko Health Alert Clinic nam se ho de wo mo wadro papa yade to yade bia se de etie bia no wo mo edi to ase bad cholesterol na se na mu sa yade go no syphilis ne keka ho sa so na wo Akoma edi hwihwimo ede de ulcer yade acha wo so no ulcer last stop Health Alert Clinic Madina Kaso apokuase ashama any takrade 0242518865 0242518865
New World Scientific Clinic and Diagnostic Services. Doctor no awosua de ACC ma wo de no a ye friend womb repairer. Was also hwe mema CC mu kama be ma wo be ma ni hwa no wapagya mu kama e de ma eno ntene mra ne ba ko so e penis repairer ne di e de doctor ni mo ene waba e me yemfa wo entwa obi ampoa biem e ma ne mema mo pa wo mo fa mo ni nchem e wo ho wo de no e fibroid anasa kidney yade enum kan ye friend halitosis e na e ha wo anasa wo de no e cancer yade ene yade wo do e ka ho nyina ya fi ani chem e wo doctor ni mo na kache woni scientist ekuku dam no da bia wo musua de wo ye de ene na ya resenti wo mo se bra wo fa nu papa enka entu ya de asem emfa ema e ho no kwa wo mo ye lab twa scan emfidi akase wo ho wade de ho akwankyere so wo no masan e de piu so enkran photorama kwa me nkroma circle asem na make udru circular wo so call photorama na photorama ho no e bengo filling station ya chesa ene Ernest chemist no e de anhwe kuma se e ya tonsu mu na ko junction woni adansi rural bank ena edi enhwe 0244087687 0244087687 Eve labor pad mama abatan aye guy wo ye ba pemfo na abekwa wo so a ya na wa shane so na chese wato Eve pad ni binam sa me say kane no ane ye wo a ene obo nsa na no ho yi batan so hono na ho aye nyenya ne ade ne wo ba bia wo wie ya no aye rese kama di hu ne nepe Eve labor pad fa siesie ho wo ba ye rese enkofa infections bia emro 100% organic and infections bia enim ne bo no so da fo mu a eye moto wo di siesie ho a han wotre enye me se bomodin apabi e wo kuma se enkran e na fa amantama hodo ni nyina no wo ko ba bia wo mo ye mother care tonton pad yi bia wo se Eve labor pad e na wo peguma hodo mienu Eve plus e na fa Eve normal 0550000990 0550000990 Alaska Star Enterprise ese bra na kache na ebeje ne papa na fa kodi dwuma e di free curtains ba hodo afa bed sheet hodo blank curtains na saso na TV strips light airport chemicals waterproof chemicals and stickers hodo ni nyina ebi e wo ho na waman Ghana mu oni abo no mabaso se waman Ghana mu de Ghana's #1 original wallpaper center wo san wo mu ha wo twa eja wadwo wallpapers a efe down so designs and colors ni gina na so nko e na wo mu tonkrofo ma so e na wo no makra e de aba na so ne bo ne da fom pa e no ntisa wo tunu ba ko mu anasa wo de wo padudu mu na akoton ya fo ni chemom ewo kumasi edum Alaska Star Enterprise ewo Mrs. Anoche Plaza Abrosana mu a wonum Eben Prudential Bank 0554114878 0554114878 quick credit investment besia ehon dwom na ehon hyehye no eno so bebre enye kuntan mese besia bi wo ha wo kwaji akwana bra kra no bewie no na besia na woje no ati wani so we de wonum hyehye no eye flexible kra eno Ghana card na shane nsoan se wonum mobosia ewo internet no eso eno tia mwani na ho mai Ghana sika kra bia batan Bank of Ghana ena mo onum tumi krata eno ti pa Ghana card na frɛ number we sesi a wo se wo hia besia ehon dwom 0302200390 0302200390 nana ye bi wa guna saman besia na wo kwaje di nka ba ho ba yansa se de be ya wo de ye adwuma na ebegina wo ba bu ho na kwa wade ase ye body dwetre na hye ye adwuma bia wa ye bia sina so se ya wo hu ne ho an nyese bia ye kohwini obi na ho ho mo no ye tue wo nsa chi so ho ye ti ka store wo nsa mu ana sika no ahye ko na ye bi ho na sa ha no nso no emfama eduabo eduto anase no mi bia edi nya wo abrabo so no na ye bi e wa aguna sa man bomodin akọ na wonhwe enso no ema wutu kwan a bomodin a ne kwankrata asem ni nyina da na ba hwe mu kama na bibia akoye edi amount 0243134535 0243134535 Mobile Outfitters Ghana esoso abapa se wono behwe aboye phones na ho ba meka na meka metiefo atiase se womo repair phones womo swap phones enti esremo mo amofre se mo ko repair phones akọ swap phones nyesa na womo ye omodwuma wono adwuma ene se wo phone na wato ne foforo no a ana se eye tablet ene laptop a
hamra ni nyina abomodi afa kɔ wotɔ ne mono na wo de akɔ ene wo mo de fusion fiber ebe fetire e de amount said ye be ya eje wo nsam ehwe wa empapai na wo san kɔbɔ eka foforo eno ene adwuma titiri pa won eye afa so kura no wo mo fusion bumpers a ye de fefa phone na chi kama said ye be ya ebe ba ho my empapai ye na wo san enkɔbɔ ka na san so ne bia wo phone tablet ana se laptop na pesa kɔ na wo mo siesie ne kama ede ma on ye wa tablet no ye de mfo nyine ni ade na ye de afoma kire kama de ama wa eno eho adwuma e na wo mo eye Kumasi wo mo Kumasi City Mall Shoprite nchen wa enkran so Accra Mall and Afe West Hills Mall 0541144259 0541144259 Ahomka heat patch enwa na mse wode betu ya no ase obi wa da bia nsisi ne ya sisi ya de adura hodo nyina wano bi no otua ne ade ase still enko na ba we ya plaster wo mo de nubra ane hahama hodo ahye mu a oils eka ho eti wode tare so a ebetu eya ne nyina kama ede ama kuma se Akoma FM ha ebi wa ha Newtafo Cab Royal Pharmacy GB Lifeline Wilkins Pharmacy Chris Pharmacy Otafo enso ye offer Kisi Chemicals wo nkran ya na wakọ Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Jukad Pharmacy Tribe of Judah eho nyina wo benya bi ato takrade ebua kwa AA Mensaka Mall Kendix Sanek ena fe Knox okwa wo se pe plaster no a yade etu yaw ase wo abere wane akokora ofia wo ko sane bia bomodi tobi na fa ema no 0599991149 0599991149 amarone fo na ne de yembre ebra yesa ni sikade abesi adofo so o my Ghana mu biem enam se tap send eno na bogafo na wo UK no ena de chesere no wo mo jai so wo mo send scan pa na wo mo send dia ya na tap send ya ena wo mo send de fa so Europe fo ni US ni Canada fo ni nyina wo mo send sika e de fa tap send enam se ho de he no transfer fee eno an se bretie mu na odofo no wo my Ghana mu no ne sa etumi aka sika na de kura e se sa wo download app no na wo be send this card amandofo na promo code no ya bo Akoma FM eshem wo mo se wo shemu a ene no kura no be san so kura nya bonus e de aka ho a ene $10 ni €5 no wo be se nya se bonus e don't tap send papa eno no na eno a che no channel so say ribi biscuit ene na de wo bia ribie eti ne afra no ribi biscuit nkwala ne panifo nyina ribi ede no kwasem ade de papa ye to no mu ne de agufie anopa koko ena afra no pati no eno a ne de boso awia no ye so kinsi say ya sade etie ni ntino wotimi jai edugum se wa hono dokora na se gere no ene no ate ribi baako na wa hwie de agum jai a wo be di afidi asa mi se ya tam wa bodua data hoho base a bomade fa ribi biscuit no esoma hoho ede na ne bo so eda from 0266830003 0266830003 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown ede papa wa mo de soya beans emo na fe so kura no wheat na won mo de aye de emu ahode no do so pa ye ede mankoda akwada wo sua de ne amane bi enam so obedi ama wo fo no wani age protein ewom energy no so bebre na na ewom empanimfo so dibi emme ma chese sabu akra etie cholesterol no so kura ede mayen eno ntiem ton dodom engu fie wo sa kakra bia na tu na asomusua ne nyina eso poku trade na dum pampa so adum PZK ebu akwa ofen so tano so na fei atonsu 0546921728 0546921728 grow fine mojadro mu super na Nsem wo hwan fe nyame na ayeso no boa grow fine ehye bagum grow fine wo mo no mema no kwa no mchema no wo mo no mo bo sa ne fa bo no no se ya na kwala na ye kama na funa duduru kakra wa funa badwe kakra no atete ho awurade abo se chese wa se pampe no na ekro grow fine mojadro ma no so no bia na eske na ye kama ye ko mu aboma na ye ko atwetwa fefefe na chese bibia eko ye grow fine emu ahode no do so pa da uyo bi a wa ya de na fe na ho to wa ya bomode no bi na mse na kura de he ukọ hospital say ya na doctor ni yiwa wo twenu no pe ubehwe mu no na wa de grow fine ahyem eboa mo bi a tisi na so kenken na sanso na vitamins ni ade no go mbebre eno ti infections no de he wo ta no bi a esi ano kura e de ma 0244596532 0244596532 nyame enshira wo papa amasapo na yetse no enka no yemfa second story
and to us so my mobile money numbers nibium for your bar presla sabaya will be to me and ya messemen back and your first one on training now to my mobile 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 and a 0533 48 7726 0533 48 7726 ekwa brana ebe boa me kakra wa ha ya emfa yesika story no enje mame mo akwa abansa ya na mpacho kase mame ahade wani mre ya wo se de ani ambre na yesisia no enya asam ketu akra 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0533 48 77 26 0533 48 77 26 enunti ubetumi edo de na ba makacho se entro number ba ko pe onye ba ko na wo ye ba ko na hawa unse hawa na wo ko ba ko so enti ni de numbers bebre agu ho no because ye pesika tentem ye mpesa ebi ebe ube send na ema no wajai ye penisa because the ye peno ano ede nti no ye mpesa bi be ko ba bia nti no ye nsa ede mamo no nti 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 and 0533 48 77 26 0533 48 77 26 na nin edino eye Mary akusia de na Mary akusia ade dini ye baako Mary akusia ade egu TV no so eso sanso na egu Facebook egu YouTube na egu ho na LL ye papa na we discover you know your friend no Mr. Asare LL do discover your friend Mr. Asare nyame insha papa intonia ye guswada ye twenwo ntoboa ne sesia fa numbers no ye gusu no sesia wo de fa kania wo fa ye no eho na wo sende na wo hwe na we ne so aye bizia na wo de akoso na we no so etumi aye kama ye ntwa ya homa na ansa na no mami misaye mami odin ba cho from Beatrice Jogbede ba cho ai wo free na ba ba cho mi fi ya okwe efa ya okwe ene ba ye okay enti ye ne Beatrice e ba betua so owo case na ye ntena so emfama no ye twa ye ho abetia wa and you know because of an assassin I guess and yet you are the benefit and you are the benefit so I'm going to marry could just say on in that and says oh you on that anyway you know what take some person just says I'm dying so say another no more I know boy and I you know you are suggest you took my say me bisa papa kakra say you oba wire for na o side check me ba enti de me ya na side checks no ya e ma no to fine e bia na wa ware me ma bi o mo peace of mind me wa side check no but your peace of mind nkwa no de ma me ma na be ma bi o ha na ye ho but all farmer no de kwa akoma ne side check e be ya side check no bia no de ba e ma be ma no ani say only bat me ma kasa to me send me about a on for mama on for the on family na ma ko to ka ta na specific me
I'm just saying that the people or about I'm person who says, you ma peace of mind in a mouth of a side chick, says side chick no more peace of mind and Nadia Mano. And I be this one could say, if you are spicy, I want you and Ani na kosi na yeti the beyond reason the trip na and the okay will be a sabi na drama na aba no person fam ma bi no for ba bi abi e no nche say sabi o sa na ba na bi atie it is a week of first check na me tell them first check me ba to no so ma ko to ka to bia so we are talking about the fact and now I you be enter no you na enjoy and now so back for enjoy it is obi obi mo le ko yen first sex and take that is argument another now you go say back for enjoy my problem what the mini koko no it is a real enjoy law pa bra ho me see koko no sana wo meje yo me o ma ta me sa mi ama me see ma o bi ase mo mo koko no ya wo ma he mu ya me koko na be yo enti some see me enjoy na ka ta le ho na wo see wo ba enjoy na wo ba ba na wo see me koko no me 50 million and sana me bi me koko mo ma wo no you see me enjoy na me jeje wo ma wo ade bia wo sori a wo ba me ho I will have me say o ba je ntumi ku na bia nka ware enti ni ku ka ho enti anu go so da 90% awa ware anu le 90% na wo ko da ma na le me charge na do ansa na bi o ni ku ko da charge wa me charge wo na ni ku da ya do na bi to ko na mu ko ya me mo ya mo ku pe bi da bi o se na charge wa ansa da ka no le charge ni ya wọ́n tún pa charge mi. wà á ti na mo wà sábà bàbá bí na wà lẹ́yìn yìí. wọ́n pa charge mi sọ wọ́n sí sẹ ẹnu yẹ pẹ̀sẹ̀ yẹ kyerẹ sẹ bẹ́ẹ̀ ma bá wò na yẹ fi ojú sí kẹ́yà ẹna wọ́n tóbi mímú ayẹ fi yẹ di àti. Beatrice awia yi. Ma mpatro awia bọkọ ba nye bọkọ sa. Yẹ nkwa yi. Mpatro mi hyia abra bi ẹwọ Volta region abọ. Na me papa na ewu na me kọ yẹ yi na me hyia no. Timi hu no o de papa na ewu na akwa ye yie me kwa ye yie na me hu de hu no timi hu no o de person to menu ma me so me pene so enti no kita ba mu abe 3 years akola na o ka kire me so akola no o 1 year no ma me beja no ho nti opo ba o ne beti na o be hwa akola na ama no enti mi so me ti sa no eye me mo bona me su yo mate na me ye yie ni wi a me ba ne ho sata na me wotema enti me ye ni wie na me kotema no na me ba ne ho be di ni che be 1 week na me hwa akola na me sa call back enti me call back no ofre me so okita ankola ne mienu abai wa no ma me abefa no enti ordinaba na me so na me amenwu de wa okita ba mienu me den na me so after all me nkotina na me try me so sa ta na manyi na me obe 28 na me wo ye na me kwa na me ne kotina ya na enti me ne tina be 2 years na danfo be ka kire so plot bi wo ho so beto a on behwe na ade chi na okwe na okohwe plot no ampa otoye ti oto na anche bia na o sha ase to cement na o kan so bi mpese mi sha ase twa block na mi si dan na ye ntu koye ye dem na mi si yo enti cement ni o di begu ho na anche bia na ye sha ase twa block no mi ana mi ko hu nsuo nyina na mbanyi se mi ba pen ni no enti mi ba pen no mi nyin se ni wie no na afi no mbetu foundation na mi koye operation ti mi ye operation mi ko ti na o mo ma mi nchen be 2 months ti 2 months na echi no na me sa ba bag na ho asiti na enye ma me na me sa ba na nchen bag ti mi ba na ofre me bi me pa chowo wo koye operation apafo na eko nsuo no enti ba wo ba wo bedidi na me si me didi na so bedidi di apani na ma fa na oko nsuo no so no jai na wo akonsuo no na me si yo mati sa time na my operation na me ko be 3 months enti me ti asie sa na me de me ba sha echi na me konsuo na enti me ko kakra na ne mai woni abai wono ma ka me hu na ye ko ti e konsuo na ma mu sida ni wie ye ma ka plastic no so mu abre na otwi nsuo na mo di ye plastic no ti ye wie ye fie na ye beti na mu ti ye beti na mu na ebro ni e ma asem na okofo ba fufuro na one ko wo ye one ni we na ma nkasa mesio ene ye me ho ade wie na koye onu so ho ade wo si da bi ga ni agumani nti
se wankwaye ne ho ade abusuafo ne ntia se na mse a me ne watina mreti nti we wunya me ho ade ukoye onu second one ukoye ne ho ade ase na wa ba me ho ade me friend abusuafo di to omo anim no mo se me ntwen oye onu so ho ade bedu me so na me se we dia me ntia ase so famachi ekoye ga ne ho ade a omo mbetina ka ni mu nyina omo nkodu na me me ka se kire be ma no enti eboni hu enti wanye enti ohwa sa na da kro ka chimi so ni oba na eja yo na oba na kofa be ma enti oni na eja na ye di titi ho enti ye di titi on tokwa na eburo enti da kro be bu mi anajo 1 o'clock bi sata na ma wu me babai wa di otosu mi ensa no so operation sa na ma ye operation mi ensa we ne be ma kro no a pa chuan enti obu mi anajo bi eburo obu mi nyina echi ni se ofa boys bi so mu 2 tas ti boy no mi didi anopa na e ya pele ti mi didi na boy ni bai so medi bi na mi so uhuru nsa na bedi na boy ni bedi aduane ni bi ti mi kunu fi adwuma ba nwumre na o se a hwan na bedi di ofi ha na mi so boys na ofom so mu ye adwuma no no na edi aduane no na o se kwan be na o se mi ma bo akohoma na wa ye aduane ama mi sesu be ma so ondi na mi so ma anya aduane ama no na mi di ase na obeto so na odi bi wankasa nti okọ adwuma nwumre oba na mi ti akonya mu hwe TV a oba na o si bi adenti na me ka asema na o pese ohuro me ka asem se ma bo akoma aduane ama be ma na bedi a me ka no se wadi ehwa na ohuri si mi so sa da ne die obumi akasa obumi ama eso me ha so otu mi ha na afi ho nti mi so ne nsa no e na odi ne sin ni si mak no kra ne wa ha no di ni si so me ho no se mi yi mi nsa no nkume ti o yes na mi ji me ho na mi ko fa me back to no bo me busi sa time kra na me nhwehwe ti mi ko ma chi mi doji se me nya gate no na ma doji afa ti mi ye bokoko na me doji ye na me fa gate no di ma chi pia mi se mi ne me ba no ye ko hwe ho na mi di speed di naked dimirika naked mi nhwehwe dimirika ese mi twan ya obeku mi okọ fa me nhwehwe na de asa abo one one ai entina tititifo chinye bi na ne dua ne yesi aha aba bi wa ha no odidi machi san ko de be wo me tina mi dimirika timi dimirika sana mi kotu ma mi bi oye committee woman oti ni fi ho na mi si ma jimi no si aden ho anie na mi si ma emia ti ofa touch hwe me no si asime siri ho na aye o si na mi se mia mi kuno si da bi kuno ntumi nya wo sa am se me kuno na aye mi se hwe me hu moja no si we dia just me fra assembly man anajo na no fra assembly man no di tu na no si wo se kwa me na ni risa no ene mu ntwa me mu nkonkoso hini ho me ba ene e konkoso hini ho na ni ri ma me ntumasin na me di me ba ni hye machi na me di me sa hye na asise enti assembly man ni committee chairman ni nkoso hini so mu di machi sa da anajo no e ba fie mu be fi na me kunu gina gate na no no si mu peden wa ha no mu si o yiri na edi ni be fie o si mu di ni be fie so on be den wa ha o be peden ana mu si enya ha na order se si ano ye di ni ko fie enye yi o kita ba ki 20 mane beda o si de bi mi makwan wo papa penimu we nkoso hini mu a ya be fro na jo we tutu ntuma di eche tintintintintim unimu nyansa wa asebri ma we ye na eto abama o me metuma hwe wa ma wakokra bomu kra na metuma hwe o ene okuno ska ene wo mre ama ye wi a mo nkwane ho wa ene ye hia bi mo penifo we mo jimi no enti na akola kitwa we abefra mu a mo di mirika di na chi ena mo paacho na me koti na hall ho na me hye hall ho a homachi me ye fast na me dwane na me ko na ebusu afo de akuro no e ko kire omo ankasa edu ho na boy na obedi madua na osi we oni mi dai no boy ne ma me ko sama no wa hemfie se wagu ni ba ni hu fi so afo obi yere nti mo ko sa ayi boy ne ma me e ko sama wukunu so wagu ni ba ni hu fi so na ni obi yere ada boy no na ne wo bibiye me pa cho da bi no ye dan wo ho obedi wadua ne na o 2000 wo ye fie ho na o didi no so obedi bi eno kan kro mpacho no obabi ma mpacho no obabi ma mpacho no me ma me bibi your friend Beatrice o ha ba ko kra no mo de o mo ka no kra pa ma bi we sure so ka no kra ma mpacho me ka no ni bibi ai mpacho me ni on si mi penso da se me ensuo ni esaponi mpacho ai o be je adware mpacho ai se amonchi mo ka ho mpacho me je adware aha ya kuma 87.9 FM se yakọ saman ni kunu no
Say mame the auto house no ne mame so wa gu me ba ne ho fin ene wakọ no wakọ akọsaman no ye beto so ye ne be ma ne be kasa ye ne yi assemblyman no so obetumi ahwe no akọprem nkọkora bremu no ye ne wonum nyina so ebe kasa bi ye ne de auto house ne be kasa ni ahwe sa anye bia no onim bibi efa ho ana ne bibi ane bia na ya hwe ensem no emu yie pa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no a ene waso eguso a wutie no mame mobile presla ne mobile money numbers ne bi na fei yenko 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 0533 48 77 26 0533 48 77 26 yame adomo ama ye hwese next week die nya no ye beboa no na ye de amano wo hunu se no obenya ye ewa Akoma onua any TV stations kekeka ho no okay ti say no mo kwa akopapa ne pese ye true baby at least ye nya more than ye koye nim kakra kakra na ebeka no ni pe enye den okay but say yanko ye nim kakra free na kopem okuada omo be brand so ya kana yeah say ye tie for so mo nkoso amo aye kopem say yo Currency Ventures ewonu papa ebi ye Zahara mixture ena fe Zahara G capsules na he uyo obi infections ache wo so pa manage to de bia ba so bi ka wase na mko secondary school na mko infections e fro ma treat atitu de wura wade ewo mu a na infia de to da so anze ha e bibia ho na ya something which is there but na hydrogen mine be fa chire be twa fa chire sa etimi slow infections when ne ye to ase once and for all ye de Zahara mixture ena fe G capsules ye kabom na ye de to infections no aseba ko ye topa ye ba ko ye nsuo information se na tie eno an sa no pa no ye topa ye ni mienu na ensuo no cap na wo mo de abutu so no watwa ne tini miensa eti wudi nsuo no egu eti wudi nsuo no egu onu musa no a na what the topa ye na ka ho anopa na enwumre ebebo ma infections nyina ye to ase e de amount na Zahara man capsules no be ma pa pese ogina wona hwom na ateme wo so a ene se de wada na ye no nya ma cham so mfa nya kwadwere so no e wasa ugidi wo so a bi nsampa wa wo so ye mfa to woro mu ukwa hon pepa akwa hon fifire ni ade Zahara man capsules na be ma be ma watime gina wona som na hindi heba mesa no so de he malaria pa yi e to ase typhoid ni diabetes so abona way e de amount Currency Ventures ese ya frɛ mesrawo wo pharmacy shop na Zahara no ntombia wo babro wo batrimodin pa fresesia na eje odiem 0246 348334 0246 348334 Hey, me don't we see. Let's say go fine dear. I'm away fine papa. Why fool? Sell us go fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na money this year. Somewhere secret dey. Aha! Go fine herbal tonic. Yeah, moja drum maso aba ebo afofo yie pa. Yeah, the young kase ye koko e na so da ye. I will not into the ye kase ye bi atie no. Ana make a chere say, say me kase me bi atie a. E bi hinti na wo beto. Me ni ye ni na enjoy. Maso an say koto ka ba me. iPhone money. Dara phone na ma enti chese yo no ana wini se mi hiaji ya no ana wo hire me mi ana wa ka ma mi enti anu dia me ka abra ko no se ye wale ma to mo ko na mi se yo so ma to mo se o ya me bra a me no mo bra na so wo se wo ba mo kwa se na se o di sa ni me wona Akoma bi so na me se ma dia me ko ba di ka fa hefa Wele to go bravo for ba. Bravo for ya. Na mato de se se bo ama. Na nya me no na bo. Ba e bi nti na wo ko
power ba now ma say pa dey now so trust me you kuro ma say me you no me catch yourself the power wo kwa wo be jaw ni o ba ki say na na be say pa ba to you so pa so you bi an say no apene to ku ma say you be me well ba dey no so o be so the benefit benefited ya what to be my men say jawa I don't know you kuma ye ma be bi o de mema fa kwa bono so a be ma na keka ho asema o se o de that's what you are talking about. It's all part of us. We can go to one year. As I say, you're there. I'm about to say, what's the matter? No, this is a simple thing. I don't know why. What to say? Bẹ́ẹ̀na ẹ̀na sísè wò fún ọba. I said I would have a hospital. One would not buy a ban and no Nemane I say bro and run is a straight and a fra abba. Now we will be as Yadia pa a hawa and as will be as Abra June July in July. I want into Sasa Bra can work and hold you 1 year. What draw I Dawood 360 capsules. I feel ointment and also our home and also as a bro the an joint to no a tire yano bomber day say when Sir Ebeka ointment ni be na open so 2 years in Tempapa dear. Any Dawood 360 no any Dawood ointment no carbon na use ebe 2 years ni na say e de amount. I feel malaria any one more ato wuntimi ni die ugina jade ye nuane ni wie pe na ko te wotete ho saa nkonka nyina ye na yiba bomber day na wo sa enka Dawood ni no a ye friend Dawood herbal mixture oba bubo bi pa etu malaria no ase na otacha maso da ho be didi pa amon se ampa wanu mo atoso Nembom oba pin for batin ma akwada no fo ene akwada wonyanya mfisha edumiensa entimi mfa enuo ibi 0244886437 0244886437 Equiafon kun eyema obi a wadwuma edin contractors carpenter for equiafo ashenka for footballers ene obi a wadwuma edin no abre bia hwe hu nse obema equiafon kun aben wonam se ebetu ya bia asedi amakobo ye twawo ama okase enu mu abuse pon a equiafon kun beboa atire ne kama na tu ase ede am esanso ekutia sasabro obi a wotipa ye pa no man sanka enku ni bi afa equiafo samna no so ye de we na ni adwuma wobu a wodware wie pe kase asate apiegu no som wo ye ba na wo fibroid a maunsa enka equiafo samna kwa fiche na niema nkoyi a eye equiafo samna ba mai secret bia ba
eno ansa wato akuafo sam na ne bi ade sa na wahye match no ansa na ba fitaje no no ya bomodin ansa wo de akuafo sam na ne be kansuo ehuro no fasra sa osisi achi bon se workshop ni gina so se ya wo de sina ba no ama ne ho asese ne ho so 0249 186845 0249186845 Akoma FM fufuo party fufuo osana boss me da toso 9 ampaye moa ye bedi di papa na mo we wait me di August you saw no grow fry. Shall no grow fry. We do appetite ni na so za. Ye bedi pan to obi amra medi dibi. Asokra municipal assembly for court to heya. Ye gina ye bedi papa. Ya se bra bedi di wo de wo ba potori wa size bia wo fie bia fabra. Bedi di wuntua kapre eye free. Na emom no sa opesa wo boa e ma ye party ni jana na so akwanya da ho se wo ba nche bode atoso de bibi bia betimi e de abekan ho ama ye party ni jana na so bia no empanifo se frɛ wo de wo achechi na wuntimi ma wo fra wo mbaje oso no mo ankasa abaje wo nuama eye sika nso na ade ba bomodia e frɛ ye number 0246 766060 0246766060 Mira range of product womadama womabeso ye mupa ze fufuo party yemfa enso yetiefo na wanum ewo Mira tomato paste Mira palm soup base agushi mix na fei Hausa cocoa paste womama aduane no aye easy kra 0554442853 0554442853 Sankofa natural spices bia aye natural etima sanka wo de mese wo ye obi a wo spices a we ni spices a obetumi ade bie de wo montin so nyina no he akomaya de nko a sankofa ne de bia aye natural 0555603143 0555603143 Panther energy drink wo bia wadwuma edin energy drink abanum abre bia benya hoode no ye frɛ no Panther energy drink 0596222209 0596222209 Kovi organic tiger nut powder eya tadwe wama hata ne kama na onma yamo eti an papa no bomade na fafra ensure de bubobi pa na nipadua no enyina ne nan eso 0505408862 0505408862 Flora tissues enso ye kama pa tissues ndi bebre no na eba nso de gene na so no ye friend Flora tissues 0243 033 033 0243 033 033 Care Life liquid soap and hand moisturizer we air care essentials wo msa no dwuma 0200731908 0200731908 Volta catch tilapia de na ne border from bomadi fo ni chem ewa sokwa movie house junction so ane kwajo de 0544346970 0544346970 Obuase betters emubina wo mo ankasa 0541305287 media partners TV3 and afei Onua TV nyame ensha papa amasapon ena yetene nkano yenko na fe mini aba kunadu enkwade nkomo yeko piwak naturals akashe awa Marcus mejo sopa na wan mani abresa eh enkwanya omosa no aseme hu ma abra bi wom so wo twenam enya abro wodi yima gongo wa hunu mo fra ma abra ma me obenya suspension yenko mera Marcus Yemo bibia aha awie e de ba Akoma na fe Onua TV so na apomde Nsem na awie ye de ebrewo 3p garlic mixture ehun komo na awie ye ne wo eba bedi megiri se Nyankopon adom ohu ye pa na wompo no so emuje na sede na ma hosu kan amanfo twe namfo mo se ase so obenya ahode abedi safufuo ibia Isa wonum 3p garlic mixture anyi se bedu ono waye no fo okwankura ndo aduane enti pe 3p garlic mixture ne bi na efesi ho na ehya sese ononom na nyame ya adum eduru so a wonso watimi aba na wabedi bi 3p garlic mixture ene nkomo ye ne wo edi every piwak natural eye stroke na stroke ya dia ebetumi ama wabrabo nyina aye short stroke ya de bia ebetumi amu ani so de hunu
akadem stroke ade betumi efra wani stroke ade a ebubu edugu dem eti stroke ade ni kwase edi ho agrokra ebetumi ajew chese abrebia emo nkaye ye number ni 3p garlic mixture pebi nenom ebeboa ensema mebe ken se ebi ahyase se eyewa frɛ number no ne doctor eni nkomo stroke na ebo nkaye no o maame bi o papa bi wunua bi enso anya stroke a frɛ number ne woni nkomo na ekope 3p garlic mixture ne no nom ebeboa papa ama wonso bedi ho adanse e de akere afoforo number ye de ye adwuma e wo P-Work natural aye de 3p garlic mixture abadwa so no ye number no enie Francis Sia na doctor eno ni nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na mako sene be ya ye betumi abo ye ho ban every stroke ho no se nipa bia akwa adwaye na akwa akodware a omo aya na shower etawo omo bathroom anase wo mu adwaye no owura shower na sia na obu nsuo ni gu ni tirim saa na eya mema ne taaye no owura shower na sia na wabie pipe no na obu nsuo gu ni tirim se wanhwe ya ebetumi atwa wahwe because nsuo ni gu timu prekopa emoja ne be rise prekope woni so betumi abriu amwatwa ahwe enti na eya advisable senka wo kodware a wo benya pill bi na wodi asi ho enti wudu ho no mu a wobu nsuo no bi edika gu pill no na wahwe agu wona ase ansa na wabusha woni bi ede agu tirim ye ma ne de na ye ntam fa nsuo nwu ye tirim ebra ye kodware emema ne de twi ada pa da bia nso no kwa de fa ye ho aha enti ema ne ye kodware a ye de tade pill anase konko bi etu nsuo num pa ye Japan aha ni e de bo nsuo gu ye ho enti ye kwa de na eboa ye enti wo bai wo de sa konko na Japan ne to roba na wo di dware nim ana obaketi mu a di ka sa nsuo ne bi gu na ase ansa na wo de samana ato sapono so atwitwi e de ato ho se na ebe ya enkotwa won hwi adwaye wo de nsuo ne gu ho prekopa emoja ne trai se ebe peke na ema ho aye hye amonamo no enti won hwe ebebo afo ni so amwatwa ahwe eye stroke ho nkomo na meni wo edi no enti ukodware abunsu ne bi gu na ase ansa ena obedware a wadware se ne be ya stroke enyew emefiri wo awra na ewie stroke ho asem a ye ka no ye wo stroke mu ahodo mienu a eta ye ni papa de edi kan no enu betumi ajew abra entri no a akoma ne pompi moja wo sefam na ekọ adwene ne ho ema adwene no enya ahoden anase anone ana glucose ana oxygen ana nutrients oxygen ekọ adwene mu no enne boama enipa se bibi hyewa obete glucose ekọ adwene mu no enne boa se wonsa bo ade ma bete se ye wo ya emoja na ekọ adwene mu no enne ma enkwammo ne nya hoden da bia ema wa adwene no eye stable obi kan asema wo bete wo hia de a wo behu no wo betumi adwene asem bi ho edi se wa adwene no entini no emusisi emoja ntumi nkoho wonya glucose wonya sugar wonya bibia ahoden bia wa adwene mu a na enkwammo no ahyase na omu ewu enti adwene no ebe hyase se eda enema nya adwuma se de ewo se eye no na eno ekofa ba se moja ne ntumi nkwa adwene mu abra wontini no a emoja namu a ekọ adwene no emu esisi emoja betimi akwa akodam anasrade betimi akwa akohye wontini no akoma ne pompi moja entumi ntwi mfam enko adwene mu enti nkomo na wo adwene mu no ombehya asese omobeda medofo uhia 3p garlic mixture the entini say 3p garlic mixture beboa ama moja na ada wontini mu no ebetwi afa wontini mu ama anane srade na ada wontini mu no ebetwi afa wontini mu ama anane srade no esan say 3p garlic mixture eye moja mu adwuma eye ntini mu adwuma ena ye akoma so ho adwuma ti we no eye 3 in 1 ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ena ba konso eye hemorrhagic stroke ene ye bra emoja ni ntumi nko adwene ho ntino e the force pompe atwie fa entini mu enti mentini ye yire dendenden ti se etwie fa mu koduru
adwene ho a obonse apai na emoja no enwunu egu adwene mu na wiase wote wona emoja nwunu nwu wa adwene mu mpo ene ko osei ne ba asei na emoja enwunu egu wa adwene mu kan hu se e de how bebre ene bebrɛ ebede no hu se wanya stroke die di kan obonsa wo hono na wonsa ne wonan ahyase ayetititi ho na wonan ne wonsa na ayedududu ompaboa wonan kura ntumi nkom onsa ode so ade mu a ehye a onte se bibi ahyew because nerves ne sense ne nyina no ewu ade a ehye wo so mu a ehyew onsa bo ade mu a onte se wonsa bo ade mu wonam na mpaboa agoro kura wonhu ho na wonsa ne wonan na ayetititi ho na wano na ayedududu untimi kura enkasa na woketrema no na emu yedu ewa na wano na echia wonsem utimi yedu enti untimi ma wonsa so wonam utimi yedu enti untimi pagya wonan afebon se wakafa ako na umu yedududu ma ko se basa nante ho ye de ma untimi nante biem to bo se stroke dududu to bo se stroke abubu no egudem medofo hia 3p garlic mixture stroke nti ene obi ani efra because e sha se emoja ni sizi na enko adwene mu a e de ni fra na ebrɛ o hwa ade a obehunu mienu o hye da hunu yie e ho no na entiase ye woden unu obi di nkomo a asɛm a wo ka na ye pa enso hye da entiase na wo ye confuse ono de asɛm ne nambokina na wo so de nam Ghana wotimi sa asɛm no wo ye confuse tumi se Nsem ni nyina enhye da ensisi so eye stroke na eye osa no afobon se kasa ho kra aye woten medofo uhia 3p garlic mixture ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edie be ne ko first stroke endodwe ya de edebre yen obi a umfie kwa animu ubetumi enya stroke because se wo nyini kwa animu bebra enti na wo hia 3p garlic mixture ebebo abre bia made bia no wanyini de eso na ho odin se wo mfie na kwa animu amakos enkomo na woni padua animu no kane na wo huri na wo kɔ staircase ni ye fro ni ye koba na kyese wo fie wotumi fa ade soa wo konsuo saa ho odin ne wo ho obi wo nkronkitwa mu so otumi kwa afuom odo but se wonfie no kwa animu a se adwuma no untumi nye enti enfifre nhada ntew ema moja ne nane afi wo mu kra sa ye duru kra de ne na asɛn because rade no ebede da wontri ne mo enti edi stroke ene bebrɛw afi obi onom nsa bebrebe obetumi enya stroke obi a wanya diabetes ontua nano na onum aduro papa bi se 3p garlic mixture edi stroke bebrɛw afi obi a wanya pressure ende bobo the probability se obi enya pressure marcos na obenya stroke no eye high okay eti wako hospital doctor ka just wenya pressure pe 3p garlic mixture chira kwan na nkofa stroke amrɛw enne kofa hemorrhagic stroke deba no eye yiri ntrini saa because emoja ne pompia entumi mfantini mu obonse na apai egu adwene mu ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Bora Kolinak Heba Dani Heba Kriske Heba Odiokwa Oso pe 3p garlic mixture ho eye Albert Sam takrade AA Mensa ewo ho koforidua eye Gabson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise enkranfo bowura Kingswalk Kofsam ena Angel Heba Ekus Pharmacy ewo Ashaman ena Wokoteman so a Little George ewo ho Madina so ye Health Alert Clinic odiokwa o say o pe 3p garlic mixture ye de nkomo twetwe no AC je number ne Fred Dr. Cecilia number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaise edro no eye 3p garlic mixture Yami ensha papa obapa kunadu na edieko Piwak Naturals akachi kwashi 3p garlic mixture no na shanen soma me ewia ise Josie Fashion adawromenti ena ne meti he Josie ena amame atade kama ede ahye no Josie Fashion ewo Kumase bom so oni meet me the sports no ena edi enhwe ni mu atade amehye nubi ena wo pe anase okoye wedding engagement dinner wear
ana adoring edian na chese ukwa akoye enei hyenenso ema me say for Joseph fashion na ompempam wontade ni nyina emfa ema o kama ebibia enanum bo nso for pa for Jose anasa for style no for WhatsApp no e was 0243 433 465 0243 433 465 WhatsApp Joe anasa wo frɛ no a obepa matade kama na ode ahye sanso ena wia shize enso ena ama me reggae ahye no aye me makeups ede aka ho no shize wo Kumasi Sports Stadium wonu Unity Oyo no ena di nhwe ni mo Pastor Julius eye okay, and my God is my God. Yeah, what a she said, man. What a she said, man. She's a Kumasi Sports Stadium on Unity Oyo no, and a edition mo ope wigi ya a shemi ebia bomodi and a friend no. It was 0249 155 776 0249 155 776. I will friend no and wo di nwekro no a wo pe no wo de kire no a abrochire ba bia wo bia no she's a behwe se wo be ye bi e de ama ofefefe kama obi ho a na wa request e be ko no na de ya ama wo no echen ayi enso we de wo be kire no no wo be hu no eno a na oba wo be hu se etie pepepe se na yo no angasa na ni ati o na wo di madwuma no na adwuma no ebi wo ha ye ofre she's a ni Joseph fashion say eburade ya sheda to your boss afre wo nyame afre wo mo no mo baaye nti wo hwe wo se ya no adro mo na wo hyem fefefe enyu soso a wato ne boss na hyem asa kuaba no eburade Modiana ya tade afre Joseph fashion eyenua na wa fresh is etumi ayekama Pastor Akwaba Mam Joso nemom tidaye kira kwane eso obi ewo story bi obi wo case no person nyame nshira Ghana fo nya edamase abroche fo nya edamase se obi o case na person o de bahase a uni baabi akọ ye wa Akoma FM ye ne mo ne di hwe ne mu ye dan na efe o de oba na so petit 3 office dan ne mu a obomodi a obi abekira wo onim hanso o de oni chest stadium kwan so na busa se me kwa Akoma FM a ka bia obefu bia obetimi aboa o so obi afa oto obi afa wanim wo kwanbone so obi afefe oba so asese no nsa hyehye oba ho na ankoya fa ne bra obi abu obi okania kaba wafa oba wanka se wode wayen hanam obi wode oba na yento so fa ne bra ebi nsusu ana obi anya atese wulidie akwaje maami asase kwase abuo obu kwase afa ne bra so fu be se wo yefunu no je se wono dansa se bi onye so fu ne be ma na ekwa manye nse to obeso no da opedo wafa kwambo so fa ne bra na oncheche mo ha nkyere de nti ono beda obi do fa kwambo no so ebi awoda obi no ba beda eni nti kura wunya ware wonnam bra ye beboa ha obi ada osu bia wontimi nka de Akoma mu nsem ne no tenase a ye beboa ma bibia ye fine Fabra Akoma FM ye wa asokwa ye no mo no ene di nhwa animu ye be hwe ai anu de yanka mo monte ase registration fee nkofo de aye dwetre a wo mo je ba ye ha de ye se ye boa mo ye se ye som nti ade ne ye se be juice gas ya som nti ye de ye be som ye be boa mo nti bra ye news ka na fa wasem ne bra na ye nka emwa numbers na oba ebia wo form kwane a ye nka safre ne kan wasem no wo phone so na ma ye numbers na ye nye ho adwuma mo amane ye nye ne sa ye se wo ba na wo form kwane a na wafra ye was 020 39 33 582 020 39 33 582 and answer 055 260 1529 055 260 1529 Akoma FM 87.9 no wafra na ya chew kwan no na chese waba Pastor na 3333 na na bere ati ase 3333 What is
ɔsi sɛ mo nka tere ne ma yɛ ya mo ma yɛ wuru na ya yɛ ntoro ya ade three ɛna three ɛda mo ase na ma professor ɛda mo ase na ma professor amode abɛtɛ yɛ mesu abɛfo ha sɛ dɛno ne ɛde bɛka deɛ ne nka afei ne bɛsu afei ne bɛsu abɛfo ha na yɛ de bɛ na bɛ na de acha tefo the way the studio appear you might tefo mu de boy na ya ga be di mago abrabi ti ko onidi ya mama na ko kan tetere ma for ko kan tru ya to tru afei asem na asem adena tele na sa tele adena tele na sa tele ne ko be na tru laundry service one gloria ma omo ne sim ni omo nyina ma me quote aya me hihye nya me hira omo Christian Service University but kan laundry a yesi kosi oni oma enya ibrofo laundry service chete oni oma nyina o quote no ntade for kwa obesi e dia ma nya me hira e chia Pastor Joyce Lenso keep go to her empa when pastor the pasaki 03224 na case ni de channel be so the case na sia ho no and we be from so do na nwanwa na wo yiri bonne kete sa na bibia egu so kwatene kwa show na wo sano obi ahwe bi na wo yiri e de bonne ya di be wura kakram 032249036 ubetumi abemu sesi a 0322498035 0322498036 and 0322498037 bomodia na onso beche wadwene kakra ya kan se kwase abu mprenu asemprensa ya ayi wuli ede abu ya mame enne wanyam ntiase yiye pa ya ne nana akasa ya ne obi akasa entibramu na che wadwene de ne ba bia frefre South Africa. We have now even Quasian. Let's try again. Let's try to make an entry. No one can have a face for the area. Half not better than managing. When it's required to be a copy. I am 1%. I'm another way of 1 area. And actually, I will actually cheap. We just let when you are talking to you, let's rest. Our name one. International American women are in Chasukra. We know the Bakodia go. Yes. Papa Magina, we didn't be afraid. Hello, my name is there. 1937. Kasafia 12 with you. The first case in America is a few years. You are then. It was a call you. Akoma and I'm on you. 7.9. And then take a mechanic say. Papa, I mean, then nothing. If you are buying it now, the other one father, you know that they are could share man. If you only say me, don't you are going to say the now. Yami Asia Papa 19. We didn't be afraid. Now the bachelor, your friend, what is the map? Where do you know Manadia? Now, you have damaged the moon or also the arm printing, the afternoon, your diary, now your day, so you want to play today, you have the bath. In one time, you ntumi ya ba no ntuma gulu ku awo faade no kora o ntumi en na gulu ku anu no be bia no ama ani no bia no so ho ye said okay we have ma mun kan but no se ya no ni no na fa no wo so o ba o so and after
ma wo college so the kapra ni wa ya bi me enshana na dia de o din ba bia fefe ni ya be me na he chapon grafen kwamo highways mo je ga wate ba ko be me ya woni no upe ni hisa dina ana banana Amsterdam ko bro fi ni chawo pa amini ko ko ta hije fi na oba so ye be fere ya so ni na na be ya so ye ba do wo so ndi oba ni so ye mpa ho kwa mo ni bi ha ni ta wo ye be 54 years wo if you better ba go so na ko be so wo ni nyam amma wo nya ba to na so ko so ni wo so wo oba no mpa ho wo de Nigeria me to kwata ete omama ma wate makrawo me enso fa kwata we din ba bia frefre hello we din ba bia frefre ni se ya wanga yo papa yankwen mina we la kanu ye papa frasa yemna enso ni se ya na trek oh na network no aye basa we din ba bia frefre Andrew Sulika amani kata sibi Sulika 87 Kumasi medo osuno na mbabao yo medo osuno na mbabao osuno na yo ya fabra fa ne suno ne nyina aka ho mate yo e bra bo ne yi na nyina ne nai no kro na ebe ne nai no ene na suno pa ena no ya ribie no e mako kakra metima kan se ni ko ni be ma no kwase ebu ni papa na ma ko mpa so amen ya di be we fufu to na di ni kama bo ase ni kasa yi no to na wo ni ko am ni ni sa se ni ma kakra ha no ni sra mo no so mo se ni ti na se be ma no Andrew Smeta as papa na hwe ye kama na emom na odi bi ache nti we no so muduro we din ba bi afefu we no ba go to papa bi o fa kwata papa Nini aba so wa sati ma poku fi ase ne takwet. Nini aba mi ma no mo jafo nyina mo ni aduma. Enya de osofo ni mi ame ma me na na fia de na de enya asanketu akura aye twema me ntwepa. Da na ma program no e nkran papa. Mini aba me de me ma sem ketia ne se nyame ene bi kwasi asema no ita branti wo se bi mini aba no ebia wo yo bi ache na enam senti no beso ogu mini aba ne kwasi adia won kai se wo do satetia ehwe wo nua za ka se nan na aka nyina ja wo so ene na di se bi wo afere nua aba no agu ni kwasi a ne mom won kai no hu pa se so ogu nua kwasi a wo yakopɔ de ho akatua be ma apai etianya ba wo sa na na mini aba no so one class one kana kuma tuni yam ya mi ne di kwasi asema na champo bofe kwa mu awe to ame chia opa me da simi ni aba papa bi me ensure fa kwa ata papa within ba bi afrefri ba ko midiane da so kwini kokko ba na me wo okay yankwa e da si pa o mi na awo to mama ate ha no onya botre o ya nge na sera o chepa na zunya ko poche ne ni nyam na dia fa president kan dia we say e fan say feed wato ka for no ye won so ka fa ho pa can say the mini aba pa na e dia be man yes e mi no man pa wo ye ni ti na wa sa ni dai o to man o de ye kan ta di game train and ya me na fa ku me ensure pa we dey be afrefri kwaje boku FM Kumasi ẹni bá tọ́ ìgbà kọjú kókó mi kẹsẹ̀ fún àtẹ̀sí náà kẹ̀ ń pa bọ́ pápá ẹsẹ̀ bẹ̀bí àmì kẹsẹ̀ mi sẹ́sẹ̀ mi bá hàn nàlẹ́ ìbú ọgbà mi hàn wọ́n bí abẹ́sẹ̀ mi ní sí mi bá náà ẹ̀jẹ̀ ọmọ ọmọ fún ẹ̀dí omi yéèdì ẹ̀mí sí mi yéèdì máa yẹ bí ẹ kìlọ̀kìlọ̀ mi sílẹ̀ Akoma paa ó ti 7.9 àtẹ̀sí náà kẹ̀ bí ẹ̀ fún ẹ̀dí mi lẹ̀wẹ̀ náà kí ọmọ kan yẹ ìyẹn bẹ́ sẹ̀rẹ̀ in fact yẹn náà ẹni pé bí yẹ nípa bọ̀ bọ̀nì sẹ́m paa mọ́ mi abanuma na wodi Akoma ye maame na woni na anwu na wo se ensisi no it won sound for nko ni bi mi sise on sound for nko because I didn't take na wodi abanuma ni ba ye na wo se bunu kwasia no wo se di abanuma di na sem se
ejapadi ni ose aje maame na timu ya adwempo so da bi de brane nche enani ma bia eni so akoda buo ye pese yes we udinu mi o boni pi let's o dia different ma be weja be ukra we fi do se wu onya sa de na we de for bi so enye ni dia enye ni sika no de toye adintra ye maame na wu Kafa, kwajo kafa. Mommy is the best. Mommy the whole world. My son is the best son. Mommy. And no. I think you see a most Mommy, Mamentia prophet wife, Mamentia Maophilia. For my present, I say, and I'm going in a good year. Papa was saying, hey, to do. Yeah, Muso death. Na me come any mo no me frɛ oba na oba ne wo fa ne wo ne na wa mi so je kuni mo anda na se na wo sa na ya me tia no me so me ma me ne pa obo ka o ne ye di man me come any mo no se ye ma me no ne wo fa ne wo ha ye frɛ me ne wo fa no the catcher say and you really have to shoot too kadia so onko fa kwala ni free onko ma papa e sere ma me no se bi o be wi ase na wo ya no nche se wi ase se ya no eba wo no wa hwe na e na ye bone ta o di ba no nche se ye bone ana wo nko heaven e tie panic chow yam fa kwala ni nko ne kire ya ya e di pa bone ni wo kura ni sama ye bone e tie akura wo hwe ma ni nko ti be bia o ba bere gu kwa when you do ni pesa o tu na ya ana o ye di paboni no ba be fa kola na ko ama wo ko awu su mu ati ne se si a wo so on kro no ori ni e na wo mu a no mka na o ko hospital ni aro se ma me ne ma e ti o ko ye pipese no de wo wu a no wa sabi de wo ne tie ni wu ama wa fa na guta wo se on so be ye dai ade ne ni pa bre ni pra yesa antini bi ni fa ye ni bra yesa ni kwa ti ye ni bra yesa o ni te kra wo wasase na wo kwadwene ho eti yesra maame ye pawche wo mse woni ba enya de ye nwanwa e fa kwara ne konde ya ne wo fa na obetimi aya maye ofa e be du se me ba on be busa mommy fa kwara ne ya si o be tokura na mo ko fa kwara ne ko papa no na kwara ro me nyini e me se mo nua na na so wo fa se ne ta e no kwara ne bi o de ya kesi kwara bi ana ne nkwa enuru ya abeka ne nkwa na so ne da se mommy muni nya me nya aduma nya me ensha pa me fa so di ni me fefe Enyina so good afternoon. Papa na bla na wo show no so gulu kwasi abaji me nyoma e na na abande duro na sa no motie enye wu so ba no wika oboso kotu kwa di so ebi kura ti ni fa ho ko wo awa nchen na oba ni kura ni wo hwe nti be ma no munya no so wa na mu ma me na japade man no nya ni ye adwuma nyame enka ho so ha ne yede mu nyina mo ebesie nyame yadom o kira ye boja ye eye fiada June bosume ne de twato okra ene kira yede efiada de ebebrem sabre de ebusia pene Nsem ye champon o tutunizi pumu na obrashinity o trapotin kama na wapiepia no trousers ne kakra basoro the bet ne fepa e bibia ginegine mu kama bet ne da so wodi akata so obi adepa atwede da ho ebi ana ye obi chochomucho obi adepa atwede da ho nti oba sisi ada for the Akoma sports atwaso Akoma dansiona yetimi diatina all day. Akoma dansiona yetimi diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo.